lehigurtasunen presentzia partekatzunetan lan kontu. Hau ezan da, hasiera emongo diogu zaiaren amazazkako udalbilkura honi, eta lehenengo puntua izango litzateke aurreko udalbilkurako akta onartzea. 2008ko maiatzaren 29ko udalbilkurako akta onartzea. Zerbait esaterik badugu, bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak hau batez onartzen da. Bigarren puntua, honetan, da 2024ko ekitaldiko kontu orokorra behin betiko onartzea, aprobación definitiva de la cuenta general de 2024. Hau da, aurreko urteko udal aurrekontuaren kontu orokorraren onarpena eta ogasun zinegotziari laganeko diotita izar prozedura saltzeko, zer hau da horikoa. Zuen bezala berezko bat kontu orokorra, bat promozio jartzeko eta ez da Bueno, batetik, JPN-ekin agitzen dut dugula esperientu emaz ikuspuntu tekniko izan jartzen, eta berbea, da, jendaurreko erakuzketa egin da, izatira ere bai, lehena zuzena da zentuetan, bai legea betetzea, izan nahi, legea betetzea, izan nahi eta aurrean, garrentasunez eta argitasunez. Gaur dagoz, ez dugu jaso eskakituluka egindako batea eskenaren laburten ez betetze basua edo bai kostuak esan dituzten partien zerrendarik. Ez eta 2008ko aurrekontuaren kudeaketaren azalpen politikorik ere. Eta honek, aretan baten dut, zeren eta 2008-ari, komunidatek hartuta, oposizioan ziren, bilduk aurrera eskatzen zuen hitzez-hitz, informazio argiagoa eta gauzatu ez diren, partiden eta despideaketen azalpen politikoa. Hau izan zen, 2008-ko uztailaren 28an, eta bigarren puntuan, hori azaltzen dago da. Beraz, zerbait eskatzen zen hori orduan, eta lehen gobernutik ez da eskaintzen. Oso batera zehatzakin egituen, idatziz, uztailaren 7an eta 15an edo errezkon bitartez, eta horrein ez dugu erantzun jaso, bakasunetan hiru baten. Zein dira, 150-ekin behirako betea espera duten partidak, zein partidek izan dutela impostua eta kreditu egarria behar dute, zergatik ez dago punkekako garantzea, herritarrei modu deltatian azaltzen duen laburpen. Eta horrez gain, proposamenak oso zentzunak egin kasunetan ez bakarrik galdera, baizik eta proposamen batzuk. Lehenengo esan zen, ea kapituluka eta programiz egalutako laburpen bizualetan webgunean jartzea, desbideaketen eta impostuen zerrenda jasotzen duen behazkut bat, aurrekontuaren exekuzioa azaltzeko sail publikoa, eta lehen artean aurrekontuaren betetzen maila ebaluatzeko metodologia komun bat. Hau, ez da hauetako zerbarratu, ez da baitu ere, ez dugu jaso inolako erantzunik idatziz, eta errezko bitartez kasunetan, eta horretzen dugu interventoria bajan emokea, baina kudeaketa ekonomikoaren azalpen politikoa gobernutaren ardura da, eta ez teknikaren eskerrik. Azkenengo azkenean ez dut bezala teknikaria batzen dago, ez dut galderak teknikoak dira, ez duan zentu horretan. Komentatzen duzu, bilera jokiba, baina bilera jokiak eta zuek bilera jokiak dugunean ezaila erretzen, ez aurretzen duak aurkeztu behar zituen, orduan, ez dakit, hainbeste bilera eskatu, baina gero ez izan etorri, eta gainera denbora esan duela, eta ez da zer zehaz, baizik eta gehiago bat den. Estan dutela puntu oso tekniko bat, eta egia da, zentu batean, gure azalpenek ez direla, ez direla agian zuen erantzuna izan behar duten, ez? Eta zuen datu batzuk eta azalpen biztu, azkenak egitera batzen dago, eta Itzartuz, konposioa egunan gari bada, zaino zabalen kontu errei, egitarri zutako zaino zabala ziren, eskatzen zena, eta ez udaltalde izabalik dago zainoak, eta berentaratzeko. Beraz, gu horreko eta ez da azken bat, ez eta gu egitarri zutako zaino bat. Eta, azkenean,
ikusten duguna da, kasuetan eskusa edo defentza dagoela arlo teknikoa, ez arlo teknikoa dago, baina gure kasuan ikusten duguna horietako askori, hori eratzuna eman izan zuela. Eta, batik bat, esan ez, baterak egiten guztiz dugula, bizkat zuen kudeak buruz eta erantzun beharrean, kasuetan hori egiten duzu ez, antzaki nahi. Hori egiten zituztegu, ez bat egin baizik eta informazio hau, partida, kartetak proposmenak oso konkretuak ziren, benetan zentzuna, eta ez dugu eskatzen ezin izkoa danik. Egitea lagunpen bat eta guertzen munduak, ez da arlo teknikoa, hau politiko izaten ez aldo zuela bati. Hori egin dezakezuen, orain, edo bi azetan, iraian guztu egin esan zin partida ez dira bete, edo ez, hori eskartu egin dugu beste batzuetan bai. Beraz, lan hori egin dezakezuen aurreko politika. Esan non dagoen desnekaketa eta zergatik hori horatako teknikariak ez da beharrezkoa. Eta zergatik ez duzue partekatu planetara initzia horretik, hau da, zergatik ez dugu hau, gaur esan duzuen informazio hau, edo gure testuari, erantzun idatzi bat. Hau da, batik bat gurik eskatzen gaituen. Idatziz egiten dugu, proposamenak egiten dugu, eta ikusiko dugu problema, publikulan, neska proposamenak egin, berdin du, erantzunak ez dira jasotzen. Askotan, ez denetan, askotan. Ez da behar, esan lego duke, justo, hau sartu zirutela horrela diegun, eta goko sortzietan, atzo, baina. Zeigarrena, baina ikuan, lauen eta baina batzordean ginen eta batzordean azalpena egin ziren. Batzordean markatu, ez dugula batko ez da baina zarratzea, batzordeko erantzunak ez ziren konkretuki oneri bideratzen. Beraz, horrezak izan, ez dugu ez dezala egizutu nahi, galdera batzuk da, partidas con ejecución inicial del 50%. Variaciones respecto al presupuesto aprobado. Hori kontu da, ikusi hartzen informazioa badago, maiatzeko espedientean. Hemen ekatzen da, kontua oso argiak dira. Hori posible da guk hori aztertzea. Beste batzuk ez. Beraz, eskatu duguna da informazioa zabaltzea eta transparentzia eta kasuetan. Eta zuek informazio hori irakurri ezin baduzue, zergatik igual. Eta zergatik da politikoa eta ez politikoa. Zuek ez da zari egan, informazio hori ulertzeko, edo uste modu ezera, zure jakitak ez duela hainbesterako ematen edo, zergatik gureak bai, edo gureak. Ez que arlo tekniko bat da, eta esan dizut, gajan dago pertsona hori. Gure hizkuntza oso argia da, eta gure proposamenak eta aldeak oso konkretuak dira. Ez dugu besterik ez dugu zen. Eta gaur bestalde, egitea ez beste gauzak, ez dugu erantzun ez baiet, ez baloratu beharko dugu teknikariekin ere, baina ez da puntu honen zera. Nik gustatzen dena da, puntu orokorra, legeak markatzen du zara gogoetako bainoaren hau onartu agun behar dela, eta listo eta puntu honen jarraituko dugu oskaketarekin, baina bai gogoratzea, ibili kontrol orokorra da, ekartzen dela udalbilkula honetara eta eskatzen denen bat informazioa maiatzeko udalbilkulan eman zen eta hori hartzen dira partida eta bat informazio guztia. Orduan oiartuketa lan bat, beste gauza bat da, lagunen bat eskatzea. Etxeko lanak ere egin dakarri bat dira. Jarraituko dugu horrela. Oskatzera pasatzen gara. Aldeko botoak, abstentzioak, aldeko 8 botoekin eta 2 abstentzioekin onartzen da. Eta hirugarren puntua da maiatzaren 16ko dekretuaren berri emotea da. Kasu honetan da aurreko urtean egindako edo aurreko urtean programatuko gastuak urtarrilean oraindik gauzatu ez zirena edo kalkulak beranduago edo zirena horretarako kreditu edo aldaketa bat
aurrekontuan geneukan diru hori sartzeko aurrekontuan, 2025ko aurrekontuan, eta gero, horrenduan izateko aurreko urteko gastu hori. Hau, oiko tramite bat da, eta da modificación de proyecto de incorporación de los gastos que ya estaban programados o consignados el año anterior. Se observa algo esateko eta gustatzen. Bueno, pues como ha mencionado, nos tiene que votar y por tanto lo que queremos dar un poco nuestra opinión y nuestra visión política de esta cuestión. Y no cuestionamos como en el anterior tampoco expediente en lo técnico. Lo que sí, pues bueno, incluye informe de intervención, de sostenibilidad y lista de partidas. Lo hemos leído, sí que cuestionamos más el modelo político que representa, ¿no?, esta situación, por varias cosas que voy a mencionar a continuación. Evidentemente, claro, son 318.072 euros, más de 60 partidas financiadas con remanentes que hemos explicado perfectamente, y esta es ya la tercera modificación en el total de año. Las tres suman más de 1,8 millones de euros añadidos al presupuesto sin cierta planificación compartida. Ni debate político real, más allá de lo que se puede comentar en una comisión, en un pleno, no hemos tenido otros espacios, pero bueno, hemos hecho varias preguntas también al respecto, algunas preguntas que siguen todavía sin respuesta, ¿no? Otros de los escritos que no, a lo que no hemos recibido ninguna respuesta, que es el número 6. Hay preguntas como cuántas de estas partidas son gastos estructurales que deberían estar en el presupuesto inicial, qué criterios se ha seguido para priorizarlas, por qué no se han presentado todos dentro de un plan de inversiones municipal o separado en un momento dado. Sabemos que algunas de estas, como han dicho, cubren facturas de inicio de 2025 por compromisos heredados, otras son nuevas, eventos, campañas, asesorías, que se podrían haber planificado o al menos compartir con los grupos de otra forma. Y lo más llamativo, y haciendo mención otra vez a cosas que hemos dicho en otros momentos, ¿no? En 2022 Cercedil criticaba este modelo y decía: la aprobación de modificaciones por remanentes sin criterios ni planificación, lo que desvirtúa el presupuesto aprobado en pleno. Esto se dijo en julio del 2022. Hoy hacéis exactamente esto que criticabais hace 3 años. Que es con las puntualizaciones que queráis poner, nos parecerán bien, recibirlas. Pero desde AJPN pues retiramos lo que ya propusimos en el escrito del 7 y 15 de julio. Presentar antes de septiembre un plan de inversiones 25-26, publicar la versión ciudadana de estas modificaciones y acordar en pleno un criterio para limitar el uso del remanente a situaciones excepcionales. Aunque este punto no se vota, pues queríamos dejar claro que este modelo pues, de gestión no nos gusta demasiado, o por lo menos nos gusta la incoherencia y la falta de planificación que parece que hay detrás de Bueno, comentas que el listado que hay un listado de partidas, un informe de intervención, pero luego nos pides un listado completo de partidas. Entonces no entiendo muy bien. Por otro lado, no son 60 partidas realizadas con remanente. Nosotros tenemos en 2024 un presupuesto y en una partida X hay 10.000 euros. Y hacemos un contrato. Vamos a pensar que puede total. Y ese contrato empieza a ejecutarse. Empiezan a dar servicio y demás. Y llega diciembre y ese contrato no ha terminado todavía, porque terminaba en enero. Y entonces mete la factura. Y queremos abrir un debate político de si es necesario pagar la factura o no. Todas las modificaciones que se hacen con la incorporación han tenido que llegar a fase de adjudicación. Por lo tanto, han sido un dinero que ya estaba reservado. Simplemente al hacer la liquidación del presupuesto, como no está pagado, vuelve, líquidamente no se ha pagado, vuelve a los ahorros, al banco, digamos, al remanente. Se financia con remanente, pero es una incorporación de un crédito que ya estaba afectado. Por lo tanto, no entiendo que haya que hacer un debate político, porque el debate político, lo político nos quiere es pagar las facturas que debemos a los proveedores que nos dan servicio. ¿Cuántas de estas partidas estructurales deberían estar en el presupuesto inicial de 2025? Es que vuelvo a recordarme lo mismo. En cuanto al plan de inversión, si quieres, tienes disponible la web municipal, nuestro plan de gobierno, ahí también nos lo presentamos, tampoco me dices a la reunión. Pero bueno, ahí está explicado el plan de inversiones que vamos a hacer y ahí vamos poco a poco para adelante. Y siempre que se hace una modificación, se hace una justificación, que estés de acuerdo o no, siempre se hace una justificación. Que es que en este caso la única justificación es pagar los factores que tenemos pendientes. Y como has dicho, todo va con un informe de intervención, en este caso positivo, que sepamos solo ha habido un informe de intervención negativo.
en este ayuntamiento y no se ve. Y mirando atrás, podemos mirar mucho, tanto hacia a corto plazo como a largo plazo, realmente qué difícil es esta explicación dar la posición antes, ¿no? Lo sabemos en las comisiones. A las propuestas después, a lo mejor cuando me mira, se mandó un escrito el día 15. A ese escrito del 15 no se ha respondido. El día 15 me hiciste escrito a las 8:30 de la tarde, sabes perfectamente que ayer, porque además estuvimos por el día del Carmen, los trabajadores están a las 12 del ayuntamiento, como no sé si lo sabéis, podréis saberlo. Estuvimos también preparando las fiestas, estuvimos haciendo muchísimas cosas, no nos ha dado tiempo, de hecho sabéis que hoy mismo os hemos enviado algunas de las cosas que luego comentaremos, porque literalmente no hemos tenido tiempo material a hacerlo antes. Pero es que aún así esta respuesta está dada en comisiones. Vale, hau ez dago eskatzen, aipatu da 2022 eta nire datu esan datuak gustatuko liteke esatea. Kreditu inkorporazioak agintaliz egiten den zer da. Kreditu inkorporazioa agintaliz erifaka. Eztabaidatu ezakegu bestelako kreditu aldaketen ingurua, baina emango datu bat, aipatu zuen 2022 eta joan esaketara. 2022 kreditu aldaketa de incorporación fue de 1.200.000 euros. Es decir, de 1.200.000 euros. Incorporación de crédito de 318.000 euros. Sin más, para dato acordado. Gaizki dago, ez dugu goratzen partida horiek zergatik ziren, baina aipatu duzu una partida de 318.000. Es que la cuadriplicaste. Si vamos a hacer una lectura cuantitativa, hemen asuntoa ez da irakurketa kuantitatibo bat egitea, naizik eta udaletxeak gastu batzuk zituen pendiente eta horiek horretu bat dira, ez dago besterik, eta hori horrentzeko bide dugu bazai. Kasu honetan, ez dago zehatz. Orduan pasako gineateke laugarren puntu da. Eta kasu honetan, da beste puntu bat, oikoa dena, eta estatutik iristen dira irizpideak kasu honetan langile publikoen ordaintzariaren igoerarekin zer ikusia daukatenak, eta dagoetan igatirako irizpideen arabera igoera hori 0,5koa izan behar da, eta hori izan dut, ez da ez zer dagoen toka boskatu behar da, ez da? Boskatzera pasako ginateke, aldeko botoak hau bat ez onartzen da. Eta bosgarren puntua, kasu honetan, zure udaletxeak epaiketa bat duenean personifikatu behar da eta defentsa onartu behar du epaiketa horretan norbait definitzea. Eta kasu honetan hori ondare erantzukizun batengatik epaiketa bat eta udaletxeak ere burua babestu behar du edo defenditu behar du eta hori izango zen onartzea. Ez dakizu ezer dagoen izateko. Euskatzera pasako ginateke, aldeko botoak. Eta onartzen da aldeko 8 botoekin eta 2 abstentzioekin. Zeigarren puntua, kasu honetan, proiektua ja azaldu genuen batzordetan, eta da Jaialai taberna sortarazi hirugarren sektoreko elkarteari, bizagarapenerako elkarteari lanatzera. Finantzean badago lan asko, bai mankomunitate, hirugarren sektorea eta Getxoko udalaren artean, ezin diputazioaren artean, eta hemen berriz jarri nahi da martxan taberna, baina izango zuen erabilera sozial bat izango litzateke, kale egoeran dauden gazte horiek formakuntza bat jasotzeko eta bitartean ere taberna zerbitzua beteko luke. Hor ere, hainbat elkarrizketa egon dira eta eskertzekoa da bai mankomunitatetik egin den lana, Getxoko udaletik, zein gainontzeko eragileekin egon diren harremanak, hau da pausu bat, oraindik gelditzen da bidea, baina lehenek egin behar genuen lehenengo gauza, proiektu aurrera emateko kasu honetan da sortarazi elkarteari lokal hori lagatzea. Ez dakitzeo zer dagoen esateko. Bueno, ya lehentasunen esan zuen batzuetan, zuen recordar existir extraordinariamente
sensible, tener diferentes usos y siempre no hay ningún inconveniente. Bai, bat gatoz horregaz, eta uste dugu ere espazioak eskaintzen duela elkarbanantzerako eta espazioa eta proiektua bera ere horretara dago. Ez da bakarrik zerbitzu bat eskaintzea, baita eragileekin elkar harreman bat sortzea eta uztartzea. Orduan bozkatu beharko dute, handiko botoa. Zazpigarren puntua, kasu honetan, euskara ikasten duten pertsonaientzako ordenantzan aldaketa batzuk zertatu ditugu. Ordenantzan bertan aldaketa batzuk proposatzen ditugu, besteak beste erredakzio artikulu batzuetan idazkera aldatzea, eta beste aldaketa garrantzitsu bat izango litzateke kasu honetan barnetegiak zertatzea, orain arte ez zeudenak zertatua. Eta gero ere zartu dugu epeak, laguntzak ematerako orduan, hau ere lotuta da. Epe lagun ertainean osatu nahi dugun beste proposamen batekin eta sortzea egutegi fiskal bat. Bide laguntza guztietarako, zerga guztietarako, ordenantza honetan zertatu dugu. Eta gero bai izatea eta honetan proposamena jaso direla eta udaltearen aldetik eskertzea proposamenak. Lehenengoz, eskertu bat denean eskertu behar da. Nahiz eta gauza guztiak zertatu ez ditugu, batzordetan aipatu genituen, aipatzen ziren kontu batzuk dagoeneko bat zeudela nolabait zertatuta, beste kontu batez, non azkenan dago diru partida hori gastatzen bada, genetzi bat dira, egoera zaugarrian daude pertsonak, hori bat zegoen zertatuta, baina, akutu da pizkat idazkera, egin duzuen proposamenarekin, gero bat neteriaren asuntoarekin eskatzen zenuten mantentzioa, kasu honetan esan du guazen itxoitera, egin dugu kontrastea gainontzeko udal euskaltegiekin, guazen ikustera zen olako eraginean duen partidan, eta segun ze eraginean duen, aurrera ondo dugu. Eta lego bat zuen beste kontu batzuk, momentu honetan, zoritzarrez ez ditugunak, pragmatikoki esaten dugu zoritzarrez, dira tekniko batzuk gauzatuak direnak, atera bat listau bat, zenbat pertsona eskatu duten hori oso errezala. Hori errezala, baina gero zehaztea pertsona horiek segun zein egoeran egon diren, segun zein perfila, eta hainbat kontu horrenatzen badago lan tekniko bat, eta udaletza honen egoera oso udalean ikertzi ditugu, eta horrek daukan exigentzia maila oso handia da, eta esaten dut zoritzarra, porque bai, gara hori izango litzateke, baina zareko du, gauza bat, etekena ordenantzan, baina gero ezin dezakeguna gauzak ordinariago pizkat zuhurtzi asko jokatu, eta gauzatu etekena gauzatzea, eta gero solidatu horiek, gainontzeko zumentzuekin batera, ez da zumentzio bat gauza batzuk, konparko gineteke argitaratzen, eta jendeak datu izaten ere. Gertzio zer dagoen izateko. Kasan dugu, herritik eskara eman egin dugu, ordenantza aldatzeko proposamena oso kultura ekarri izan hori jako oso importantea da, edo zino berrentza positiboa da gure hizkuntza murgiltzea aldatzeko, eta
izena, justifikatu egin duzu ezagatik ezin dira zartzen zuetan, baina gu izituko dugu, datorren testuetan, hor kostako bai barnetegietako adibidez, kostatuta mantendu bastua partzeak laguntzeko aukera ikustea, gara esan justifikatuta eta estatuta dagoen kasuetan. Hori izan ditu bai, freno bat edo oztopo bat, hainbeste pertsona, ezin dituztenak horrako bastuak igual asuntu, euskera hartzeko barneterik multintasuna. Beraz, gure botoa bai eskoa izan duela. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, bigarren puntuan da zuetan, bada sopela eta mundiako kidegiretako diru laguntza sistema erabiltzen duen ordenantzaren aldaketa bat, mundatzea badura egiten duela, orain arte horrentzen zen azan dintzia etzotari esisteuka errolatuentzako eta eserrolatuentzako kota berdina horretzen dute, orduan hori kendu da, eta lagarko dioto gazuen zinegotziari asunetan intzat, berak esalduko dugu aldaketen nondik norakoak. Hasiera bat dugu komentatu genuen beharraratzeko eta horretarena zuzentzeko, batez ere etortzen zela apoio laguntza eskatzera eta gero ez da egiten batzen horregatik. Orduan, gero egin zuen proposamen batzuk, proposatu duzuen dengo gauza aldatu da bakarrik hitz bat, jarri dugu otras razones, azkenean hori idatzita zegoen, idatzita zegoen, izango zutela lehentasuna, orduan ez dugu ikusten ere idazkera hau jartzea, berezia idatzita dagoenean, helburua jasota dagoenean. Eta bigarrena berdina, badago bazegoen idatzita. Orduan hori, ez dakizu oso komentatu nahi duzuen. Bai, gu berriz ere kasuetan bat egin dugu, eta azkertzen dugu behintzat erantzun modu bat emotea, esan ez dut hau lan hau zartuta, hau bat ezagegu momentan edo ez, eta hori ezkertzekoa da, hala ere bakura ebetik, eta lan dutzen dugu positiboak izan dutezkela etorkizunean, eta hori dako bat esan proposan bat zan eragila terapeutikoa preskripzio mediko kulturaz arra jotzea, hau da, propostu genuen izate edo arrazo psikologikoek laguntza jasotzeko aukera ematea, justifikatu da zero, aukera hori ez da egin momentuz, baina bazkera dugu hori egitza, edo bestetik adibidez zerbitzuak banatzerik ez dagoen kasuetan laguntza partziala jasotzeko aukera. Proposamena adibidez, gutxienez, igerekoaren erabilerari dagokion zatiak estaltzea bideratzen genuen, hori ere ez dugu jaso, baina igual momentaren bera zerretan gengo bidez. Eta azken bai, importante ikusten genuen urtero manako laguntzen datu agregatuak agiteratzea, horrek gardentasuna bermatzeko neurri izan planteatu genuen, zenbat laguntzen moten diren, baina bai zein profil montatu pertsonari, eta zein irizpidea ere, ez da horreri inguruko irazkik edo jaso, baina gure kontua da zua izan da. Baina irakuko dut zuen idaztea, cuando el abono contratado por las personas solicitantes incluye el uso combinado de piscina, ciertas instalaciones o servicios, por ejemplo, gimnasio, y no sea posible la contratación separada, como lo pedía posible, podrá concederse la solución parcial proporcional al coste estimado de la parte correspondiente al uso de la piscina. Es que es un punto importante, ¿verdad? En el caso de que la persona solicitante realizara dentro de la misma cuota otro tipo de actividades, solo se elaborará en diferencia del acceso a la piscina, o sea, está jaso cerrado. Ez duena jasotzen da, momentu baten aktibitate hori ateratu da bima dago, hori ateratzeko, hortik ateratzeko posibilitatea dugu zen. Da, etorkizunean, horrelako bat egiten baldin bada, non fitnessa eta egerekua baten, etorpresio baten agertzen da, eta imposible bada hori ganatzea, hori aurre ikustea izango zen. Momentu eran, ez da ematen, baina etorkizunean momentu bada, behintzat aurre ikustea. Ere bat zondetan trazatu zenbatu, ez dakit ni eta pasatu nintzen eragodan beste, baina berez badaude hain desoperan dago todo incluido bat. Orduan, zugo joan izaren orduan, todo incluido, pero eta 10 euroko kostea
erroldatuentzat, eta igerilekuak erroldatuentzat dira 1.000 euro, zenbaki problema dira, ez zehaztu. Eta ez erroldatuentzat 30.000, orduan, 50.000 horiek ordaintzen dituztenei, bai ordaintzen zaizkiela. Hamar horiek desberdintasuna, berdin igerilekoena. Hau kasua da, izango zen, zelan dagoen deskrientuta horreatza. Osea, ez da zelan praktiketan, badakigu erantzuna dago da. Baina horregatzen ikusten dugu hori zehaztea, izan daitekeela momentu batean, zer aldatzen baldin badatu gizon, izan daitekeela positiboa. Ero, estetika dibidez, izan dago, ez ba, erabilera terapeutikoaren deskripzio medikoa ditu bai, zelan dagoen, igual ez da edukia berez, baizik eta zelan dagoen eratuta. Hori da, eskat gure enfokeak horretan etorri da, baina baintzat bat egin dugu eta beste erantzun baten idatziz ere, eta dugu horren inguru bat ikusi zitzu izan zehetasuna, baina, hori da, ez dugu jaso erantzun idatzi bat, beraz, interpretatzea. Zer esan dugu komisioetan edo bat horretan, askotan, horako kontu bat egon aldatzen egin beraz. Bai zertu genuen, etorkizunan gero eta idatzizko erantzuna jasotzea zehezketzen dago. Ambigua denik ez egoteko, igual gugartik bai, epatak hau dago, ez dugulako mutertu edo ez dugulako planteatu egokin. Es que sentado como personas que por accidente de cirugía u otras razones tienen una prescripción facultativa. Usted dice que la mujer se ha estudiado, porque al final se ha estudiado pues, por embarazo, posparto, por salud mental, por general, beti dagoena prescripción facultativa, los medicamentos que dagoena dagoena, pues hori da, englobatzen dugu guztia, zer bestela, agian gero, hemendik kanpo jartzen dugu lagoa dibide, eta hemendik kanpo zehorratzen zaigu horrein jartzen dugu accidentituria u otras razones que tengan una prescripción facultativa. Gure proposamen izan, gizarte edo arrazoi psikologikoek sartzea. Eredu bat bezala. Baina sartzen dira. Baina hori zehaztuta ez. Ez, baina baina, karo, zinera egan... Sartzen dira, ez dago da balioan jartzea, parte bat, terapeutikoa den preskripzio moda. Da oso konkretua, igual ez da bai dago, ez genizterako oso lukra baten moteko baina. Era oso konkretua, eta erregazioan zehose balioan jartzea. Ez du bate kontra testuele eta bere gure. Baina, baina, sartuta dagoena, ez da inoretoriko osasun mentaleko edo baina, eske batzutan ere, jatzen zuen artikulu nuen, baina, claro, eske badago, ere zuen idazterakoan, agian esan, zer ziketu eta non txertatu zer, azkenean, egonak eskalatu zertutzeko, eta hau non daiteke, zer kertzen dugu, orduan egin bat dugu beste bat, orduan ez du horretan, ere esatzen dituzuenean, proposamenak idazketan, kendu hau eta jarri hau, orduan ez dugu, jarriko dugu besta gozoen gati, perspektia formatea eta baina gerak sartzen dira, eta ez dugu izan kanpoa hori izan da arrazoia horrak egiteko eta besteak, ere idatzita zegoenez, horrak izan da, idatzita zegoelak, idatzita zegoelak. Urrengoetan zehan da horretu dugu eta testu ahi, jakotasunan modiogu eta zen dugu, exactamente zen hau hitzaken dugu. Gustatzera pasako ginateke, aldeko puntuak, hau batek onartzen da, eta bederatzi garen puntua, eta zunetan izango zen, gaioen gaineko zerdare eta arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa zertatzea, eta hor aurrekustaian zer ordenantza bera aurrekustean goitik bera aldatxetan, eta batun zinegotzeak azalduko ditu aldaketak. Gizon bezala, egunean aldaketa guztia, duen obari batzuk, duen beste batzuk, eta konturatu gara, klasikoa pentsuen duela, orduan, proposamena da, berriro zarete. Beste, zera batzuk, balitza batzuk, kasu honetan, izatea seguroa, egotea elkarte batek barruan, eta gero ere, erantzak egin ditu proposamen batzuk,
ibilgailuaren egoera teknikoaren egiaztabilidea aurkezteko betebehar jasotzea jasotzen da, eta erabilera esuiko zen erantzukizunpeko adierazpenaren eta gerazorik eta guretzatzen garrantzitsuena zen ehuneko obaria sartzea, ibilgailu elektriko eta eguzkinetia zorik elikatzen direnentzat matrikulatu eta lehenengo bostetea. Eta gero ere, bidali dizuegu, zuela eskatu, baina pentsatuta genuen egitea, eta komunagatik ere ez dugu dut ekarri dugu ere eskaera dira. Orduan, hemen hartzen dira guztiak, eta gero guztiak zertatu ditugu, kontatu ditugu gauzak, ere ditugu behar eta zera. Eizoiko berantzeraren adierazpena, eta gero bai ez dugula jarri jartzen zenuten salvo informe informado. Hori ez dugu jarri zezkenean nortiken informe hori, guk inkartu informea azkenean razones de interés patrimonial técnico positivo uste gero guk ez dira gai, udaletxea ez da gai, ez da nor informe hori egiteko eta azkenean nortin duela, horretik mugatu bostera eta egisto, horretik makotasun hori ematea bosteraino eta ez informearen, agiat informaren sortasuna. Ez da egitzak esan dugun esan ezagak ikusten denez, positiboki batzen dugu egindako lana, gure ekarpenen asko edo batzuk entzunak esan dira eta eskertzen da bat egitea. Horretik, badaude lantzeko zabatzuk eta ikusten dugu, etorkizunean, ziurazki egiteak bezatuko dituzte eta moztuko bat espezianak eta testinguruetan, baina bai ikusten genuen, behintzat dugu kontrazen jasanario baten eta apustua egin behar zela, eta bestetik trantzizio ekologikoa maiken jaratu zuen askotan, kasunetan oso garrantzua zen elektriko diren bakotzen egunera eta eseneko berrokotan ustea, eta apustu hori ez egitea, bestean ez dagoetan, zaudete apustu egiten, behintzat hau ekipatzea, uste genuen importantea eta beraz gure hartuko oso. Horrela jarraituko dugu, kasu honetan ere izatea, horrek urtean lehenengoan biztazta posibela eta elektrikoetan hogaiak, horretik ez duela jasota. Hala ere, egitara hiduen muntua asko aldatzen ari da, berezko ere izan behar da, bilakaera ikusiko dugu zinden, zirazki izango da berantza bat, horrengo urteetan, mundu mailako bilakaera aldaketa asko jasoko dituena, izango da, berantza bat, mugimendu bizian egongo dena, eta justu hori izan behar da, egitaraikoak errepietatik kentzea, justu gaur bertan emanatu da sufluvial, eta horrek dakar, kotzen egitaraikoen erabilera dira. Trantzizio ekologikoan, oso batzuetan adosago gaitezko, baina beste batzuetan ez. Zergago lokuta, trantzizio ekologikoarekin eta hilo lantzen duzu hildo bat osoko bilkuran ez dagoena, zabaltzen duzu kontu bat, non benetan ez dagoeatzeko puntua ilusatu egin duzu, eta gaineratzen duzu, eta gure gaurko listadoa agertzen horrakorik. Egiten ez trantzizio ekologikoa zinikainoaz eta nire ustez hor dago dago. Jarraituko dugu izan gara gabe, euskatzea aldeko botoak. Hamargarren puntuak azuretan izango zen udal merkatuaren funtzionamendua hartzen duen ordenantzan aldaketak txertatzea. Eta zuenetan, orain arte udal merkatua bilatua egon da, ez ere nekazal produktuak saltzera, bazaukaten kabida historikoki lehenengo sektoreko parte bat, eta orain aukera ematen zaio arrantza sektorean daudenei zuzenean saltzeko. Hori da txertatu dugun aldaketa, horren lan bat aldaketa hau luzea izan da,
egun batetik bestera egiten kontu bat, azkenean egon gara kontaktu zuzenean osasun eta adikzioen zailarekin, pixkat ikusteko gabenantza ondo argitzen zuen dena, horatzen dira legeak, zuek eskatzen zenuten anexo moduan jartzea kasu honetan osasun sailaren irizpide higienikoak, kasu honetan jartzen dira legean bertan, eta gero daude eskumen kontu bat. Oso hartzen dira gure eskumenak, norak arautzen dugu, eta kasu honetan da, beraren izaera da bertan, againa edo bestelako produktu bat, nekasen produktuak saldu dituztenek zer aukera dituzten, zer egin bat duten osaltzeko, eta zer bete bat duten, eta gero osasun irizpideak batzen dira, noski, batzen dira, bete bat direla, baina egia da bestelako irizpide batzuk, non dagokion eskumena da kasu honetan, osasun saila, uste dugu ez dela beharrezkoa, ez dela eskin bat, uste dugu holan behitzen dela ordenantzatzen eta behitzen dela irizpidea. Zer dagoen izateko? Bai, kasu honetan ordenantza ondo ezagutzen dugu. Kasunez, uztailean batean, 2008 bateko uztailean aprobatu zen. Eta kasu honetan, objetivo, de esta ordenanza es la vida, ¿no? El mercado principal, impulsar un comercio, también cercanía, garantizar un marco claro de su funcionamiento y que si era un espacio que no estaba regulado, que no tenía normativa y en este caso, y trabajamos muy bien, pues que el gobierno continúe a ese instrumento utilizándolo y implementándolo, incluyendo aquello que es necesario y que son oportunidades buenas para, en este caso, para el mercado. Por eso vemos nosotros salir de la venta de pescado. Además, la modificación que se ha hecho es correcta, evidentemente. Sí que nosotros en las propuestas que teníamos incorporábamos cuestiones que podemos estar más o menos de acuerdo o podemos ser más o menos necesarias, como el tema que has comentado, con anexo de condiciones sanitarias que nos hemos remitido el redactado de punto de inicio a final. Creemos que son cosas que, estando por separado, aunque no estén en el texto, ayudan a comprender de manera más fácil y a que las personas que no tienen adecuada esa costumbre de leer toda la normativa puedan hacerlo a través de un anexo que es más fácil de comprender, que se pueden prever prescripciones o controles activos, ¿no? Es verdad que entramos en un ámbito más sensible, que es el del pescado. Es un producto que tiene una cierta, tiene más riesgos de intoxicaciones, de tipo de condiciones clínico-sanitarias que hay que tener control, por eso incorporarlo o impulsar un plan municipal de dinámica de mercado, no solo por tener la ordenanza, es importante tener también campañas, ayudas, presupuesto propio para activar ese espacio, acomodando a estas nuevas necesidades, aprovechar esta modificación para actualizar el conjunto de usos del mercado, por lo que hubiera algunas de estas cosas como mejorar su control dentro del modelo económico local. Realmente podemos estar más o menos de acuerdo. Lo que nos genera un poco más de incomodidad es el hecho de que no se nos responda por escrito, que es lo que al final a nosotros también dedicamos un tiempo a hacer estas propuestas, a mandarlas por escrito, no recibir ninguna propuesta, ninguna respuesta, aunque sea, oye, esto que hemos dicho, nos podemos dejar venir al pleno mucho más tranquilos, sabemos a qué enfoque venimos, vamos a generar muchos menos debates para ambas partes, va a ser mucho más facilitador. Entiendo que estáis a tope, incluso un email a veces nos puede ser suficiente para desbloquear situaciones. La comunicación por escrito puede ser de muchas formas. Entonces, lógicamente vamos a hablar con este punto que es buenísimo para acercar. Primera negociatzea izana, konpartatuko ditugu merkatuaren inguruan kontu, lehen sektoraren egoera ez da egoerak ikasten datuak, eta nekazararroan media dela 16 urtekoa, hor bestelako ikuspegi bat dago, ziurazki horren ditugu ikuspegi estrukturalean ez ditugu irizpide asko konpartituko, baina kasu honetan model merkatuaz daude hitz egiten, eta bai komentatzea, erantzuna eman zan. Batetik, batzorretan ez dut oso zuek sartu zenuten idazki bat, non esaten zenuten batzorretarako galderak. Batzorretako galderak
batzordetan erantzun genuen. Eta gero, ondera biegun jasotzen duten, erantzun bat, ikatzen genuen, merkatuan aliez izpide sanitariak zergatik ez genituen zartuko. Noren eskumenak ziren, edo ez. Eta, baina gero, askotan, hemen lehen honetan hau aipatzen, no? Askotan ez dugu erantzuna idatziz jasotzen. Hori, ateratzen ari da, eta entzuten duen edo nor, pentsatu dezake, hau dela, zuen egunotasunan eta zuen jarduera politikoaren ohikotasun bat, baina hori ez da ohikotasun bat. Porque ustailaren, zazpirarte, bakarrik zeuden zartuta, udal bi idazki. Eta hori hori bat, bi idazki zeuden bakarrik zartuta, eta azkenengo amaren honetan bosatu duzue. Orduan, azkenengo bosegunetan bosatu duzue, batzuk. Erantzun zen gauz batzuk, batzuetan erantzun zen, beste gauz batzuk erantzun ditugu. Beste gauz batzuk esan ditugu momentu honetan, hau erantzuten dizugu eta aurrerago informazio osoa emango dugula. Baina hau ez da zuen jardueraren ohikotasun bat, askotan ez dugula informazioa idatziz jasotzen. Are gehiago, sartu dituzuen erregistro guztiak, beste gauza da erantzuna gustatu ez. Baina erregistro guztiak erantzun izan dira. Hori holan da. Inor, batzutan, entzuten duen egon hor, baditu pentsatu ezake, hau dela, jarduera politiko egonkor bat. Eta, ojala, izatea egonkor bat. Batu duzu, dokumentazio guztia jaso zen, ez? Jaso genuenean. Batzorden inguruko dokumentazio guztia, urrengo zazpian, kuia, sartu genituen taldea guztia. Hau da, zuek konfirmatu zenuenean, informazio guztia dago horretan, urrengo egunean izan zadaria, hasi ginen hori planteatzen. Beraz, hor, espazioa, informazio guztia okitza, eta horrego egunean, berak egiten. Eta bestalde, zuen gure galdei erantzunak, amagoztean, goizeko ezakiko bakaren, guardian, eta bi ordu bera, erantzunak eta proposanak agertu zuen gaitzen. Egun berean, beraz, ez dakitzen dira zio ikusten zuen denboran, zazpian galderak, zuen erantzunak amagoztean, gure proposamenak amagoztean, ez baldin baditu erantzunik, zelan ditugu proposamenak. Beraz, ez dut ikusten, horren inguruko, zuen erritmoa hartu dugu, eta hartutako erantzunak adibidez kasuan, dudan merkatuan. Irakuriko, arrainaren zarmenta hau da zuen erantzuna. Bi, arrainaren zarmenta zertatzea dinamizazio ekintza bat da. Lehen sektoreko ekoizleak barne hartzen dituena. Gitartean, neurri historiak aztertu eta bultzatuko ditu lehen sektorea bultzatzeko. Hori da, zuek emondako erantzuna. Gure galderak. Ez ditugu zen. Eta proposanak, hora dago bat. Situación. No se incorpora anexo sanitario y medidas de dinamización y reacción precisa. Propuesta. Incluir como anexo a la ordenanza un listado de condiciones técnicas sanitarias de obligado cumplimiento, conforme a los criterios emitidos por Osakidetza. Horrek izunetan, badago erantzunik, honerik ez. Incorporar el siguiente artículo. El ayuntamiento destinará anualmente una partida no inferior a 100.000 euros para la promoción, dinamización y rehabilitación del mercado municipal. Esta es la propuesta del PNV. Estas actuaciones podrán incluir campañas informativas, eventos especiales, ayudas para la instalación de nuevos puestos y otras medidas de impulso al comercio local. Erantzunik? Eso. Beraz, galdera egon dira, proposanak egon dira, gure denborak, zuen denborei egokitu da. Eta hori da, gure aldetik ez dugu, hau honen direz, idatzizko kontuak. Ez nago egin nahi buruz eta zoriontzekoa da, eta eskertzekoa da, bi urteetan lehenengo aldiz, kolako proposamenak egitea, ezkera lehenengo aldiz, eta zoriontzekoa. Hau lehena esaten, eta kaso honetan egin nahi buruz egin dut, zorretera esaten askotan, baditu bi proposamenak, eta bi urteen ostean lehenengo aldiz hau gertatzen dena. Baina ez da bakarrik erantzun hori, zuek zartu zentenean, dena ipatu dut, zartu zentenean. Zazpian, idazki banduen esaten zen batzordetarako galdera.
batzordetarako galdera. Batzordean egingo ziren galdera, eta batzordean erantzun ziren galdera horiek. Orduan, behin batzordean erantzun genituela galdera horiek, zuen zinegotziak eskatu zigun, batzuk idatziz. Eta, horiek, ez, danak ez. Inekin, batzordetan ezin egon, baina esan zuen gauza batzuetan, esan zuen, mesedez, hau idatziz, beste gauza batzuetan, nahikoa egitu zitzaion, erantzunak, beste gauza batzuetan, ez. Eta gero, merkatuaren kasuan, eta horretara bueltatuz, gau ditzeriken ordenantza baten inguruan. Eta ordenantza batean, ez da berdina, egotea aurrekontuetan txertatuta diru parti bat merkatuaren dinamizazioarako, eta hori zertatzea ordenantzan ez deko zentzurik. Ordenantzan arautzen dena da, merkatuaren erabilera. Ez, udal, aurrekontuetan zenbateko dirua pasoko den. Zenolako dinamikak edo planifikazioa eramango diren, kasu honetan, merkatuaren dinamizazioarako ez da boskatzen dena edo markatzen dugunaren objektua. Eta horrela esaten du, ze dinamizazio ekintzak eramango dira horrela, hau, gainean entzan dut da dinamizazio ekintza bat. Gehiago torriko dira, etorra daitezke, noski, hori eskatzen daude, aurreka gauza batzuetan asmatuko dugu, beste gauza batzuetan motzen duko gara, edo beste gauza batzuetara ez da gai batuko. Hori gaude egiten. Ez da, beste bat. Azkeneko bat, eta aizatu duzu, gu erantzuna ez dugu jaso, bintzat hori batzen dut, baina ez dugu hori ordenantzan zertatzen. Eta kompromisu politikoaren hartzarekin baliozkoa izango zen. Hau da, hori guzartzen, baina erantzuna oso resta da. Ez dugu ordenantzan zertatzen, dokazen zurik, baina kompromisu politikoa hartuko dugu eta horren egin dugu. Pero ez zuzen erantzuna? Ez, dino, erantzuna, gauz guztamentu zuen erantzuna jaso problemoen. Eta dugu jaso, ez? Hori bai da zuen erantzuna. Ez da horren objektu, aurrekontuen momentua ez denean, aurrekontuetan ez dugu dugu, zer partia erratzen dugu, zer partia ez dugu gartzen, zer proposamen egiten dituzu, zer proposamen egiten, ez dakit, bai, esaten dute, incorporar el siguiente artículo. Horrela eta kompromiso bat hartzea inguruan, erantzun hori motea zuena da. Eta aldetza da proposatzea, horrela. Hori da normala, dinamika hori da, ez da? Hori, dinamika ez daude zalantzan jartzen. Horren zalantzan jartzen dira, idazkeren edukiak, guazen ditzen dira ordenantzaz eta ordenantzan arrainean salmentaz, baina aprobetxatuz arrainean salmentaz hartzen dira ordenantzan, jarritzen dugu planifikazioa, estrategiaz eta beste kontu batzuetaz. Edo itzen gudo udal horrekontutaz. Gertzen dena, ona boskatzera beste kontua da, besterik gabe, nik uste dut. Eta azalpen, zehatzak, emon ziren batzordeetan, batzordeak horretarako dira, azalpenak emoteko, eta holan daude, eta zuek planteatutako galdera guztiak batzordeetan, erantzun zehatzak jaso ziren. Eta idazki horretan non egiten zen, ere laburpen batzordeen laburpen bat eta batzordetan, eta esaten zen, hainbat kontu batzordetan erantzun izan dizuegu, eta mozu, esan dira. Hainbat kontu batzordetan, ez bakarrik horretaz, beste gauza batzuetaz. Aztertuko ditugu audiak eta aztertuko ditugu batean baitu. Aztertu. Baina, hori, guk ez dago mundu arazkenik, aztertu jaudi bat eta gero galdera gehiagoa ikusu baikak. Eta beste dira boskatzea bazartu. Aldeko gozoan, hau batez. Hamaika berren grupuan, kasu honetan, zubiaren hobkuntzak egiteko proiektuaren lizitazioa inatzeko eta esleitzeko azkeneko gauzua alkatetzaren eskuetan ustea markatu. Hamaika berren grupuak, kasu honetan izango zen, geltokiko zubiaren obra esleitzeko sinadura nire plenotik pasatu bat da, kasu honetan, kuantia batik, diru kuantia batik,
ez da alkatearen eskumena, baizik eta plenoaren eskumena, baina plenoak holan erabakitzen badu, behin prozesua bukatzen dela, jesu edituko litzateke. Hemen hain arrapasoi egon daitezke, ez da lehenengo aldia egiten dela, baina besteak bestela dituak horretu lekura bat, orain zutailan, eta maieran, eta abuztuan. Esperientu izan duzu, edo baduzu, eskura izan duzu, eta ez da esoiko prozesu bat, baizik eta pixkate tramitazioa bizkortzen. Bai, zartuko dugu pixkate puntua azaltzeko. Ez dugu puntua hau ez dugu, hori aztertzen dugu. Argitasun esaten dugu, eta izan hori gabe, baina bai izkutzo bikoitz, gabe, zero mila eurotiko erako, horregatik, zuruzari gara, legaliko, garrantzatzen egin bat zaiteke, eta propostrena ez zuzena ikataren eskuztean. Dana urrentu dut. Bai, niberako ez da baiarik gabe, ez da baiarik dugu. Ez da baiarik izan da bora. Niberako boskare gabe, kasoketan. Bakarrik, sezinaren, kasoketan zuri zierren emoteko boterea, baina da bestelako boskarte egin dugu. Eta niberako batzorderik edo osoko bilkurarik asko horrek. Hori gara, aztertu duzu eta azaltu duzu ez zainezteko egiten, edo hori ez emoteko uda momentua. Orduen hartzen dugu, nola posile hau defendatzea, eta horretik oposizioan guztiz kontrakoa eskatzea. Oso kultura batzu bai, hartuko ditu. 2022ko iraiaren beratzea, eta 2022ko martxoaren 28koa. Horretan, horrelako esanak eta horrelakoak esan ziren. Eragin handia duten horrek osoko bilkuraren babesa izan behar duten. Erabaki unilateralen aurka egiten. Hau egin izan. Beste bat, kasuetan esan nausan martxoan, 2022ko martxoan, esleipenen garrantzitsu hor batzorde informatiboan partekatu behar da. Eta bere esleipena justifikatu. Talde guztiekiko errespetuagatik edo. Hau izan dagoa. Lo de que castellano, pues se entiende prácticamente. Se mencionaban cuestiones como las obras con mayor impacto deben contar con el respaldo del Pleno para evitar decisiones unilaterales. Esto lo dijo el 29 de septiembre en 2022. El 30 de marzo del 23 se dijo lo siguiente por parte de nuestro grupo. Pedimos que cualquier licitación importante sea compartida en comisión informativa y que se motive su adjudicación, también con respeto al resto de grupos. Bueno, badirudi, hau ez da nahi. Eta horrezagatik, kontratatua. Inkoherentziagatik. Zaude, eskerrik asko ekartzeagatik aurreko agintaldiko hitzak. Eskerrik asko, eta eskertzen du. Eta esan gotzut zerraik eskertzen du da. Batetik, esleipen prozesuak daukate, badirudi, itzegin duzunean, entzuten duen edonor, esleipen prozesu batek daukan konplexusuna ez duena ulertzen, badirudi, alkateak erabatuko duela zin enpresak egingo duen obra. Eta hori ez da horrela, egointzat gure alderdian ez da horrela. Badirudi hori zaudela esaten. Baina badago beste puntu bat. Esaten du egoenan, eta ekatu duzu bi esaldi. Lehenengo esaldia da, eta gaizki errotutaz banago, lehenengo esaldia esaten genuena da, tamaina handiko obrak ez da behar dutela. Tamaina handiko obrak dira bez artiau. Tamaina handiko obrak dira bez isuskitzako errepidea. Tamaina handiko obrak dira zubiaren esleipena. Bai, eta artiauen kasuan, gonbidatuak egon zarete egin izan diren bilera horietara, asaltzeko obraren nondik norakoak. Askotan, ez zareta gertu, eta ez dira izan goizean, izan dira arratzaldean. Isuskitzako errepidearen kasuan, egin izan ditugu bilerak teknikoak, eta kasurietan, bai, administrazioak, nola bai, kontratatua zeukan ingenieritzarekin, ez dugu nola bai, eta udaletzeak ordura arte, urdaletzarekin gainean egon zen ingenieritzarekin. Eta pausu guztiak azaldu izan dira, eta ekarri izan dira. Lizitazioen inguruan ezaten genuen batzordeetara eraman bat zirela. Ezke batzordeetara eraman ditugu lizitazioen
informazioa, nahiz eta gero, plenora zekarri. Eta hori egin izan dugu. Hemos traído a las comisiones continuamente licitaciones pasadas o que están por llevar información concreta con todo el expediente. Y ya, para más redundancia, se os invitó a la apertura de la licitación y del sobre, de los sobres, cuando se abren los sobres, porque hay el sobre A, sobre B y sobre C. La apertura del sobre C se os invitó el pasado viernes. Gero beratzetan, gainera geneukan bilera bat. Eta jarri genuen sortzitarretan esan genuen. Beratzetan dago bilera bat, batzen jatzera sortzitarretan, zegoelan akaso posible dute. Ezinetan agertu, ulertzen dut goizan dela, baina gu aurreko agintaldian eskatzen genuen ere, sobre horiek irekitzen zirenean, egotea. Gure presentzia hor da simbolikoa, Guk ez dugu, esaten, ez be, ez den. Behintzat, alderdiak nola funtzionatzen dugu, ez dugu esaten nori efektua zaion. Horretarako daude txosten teknikoak, eta txosten teknikoak dira justifikatzen dutenak non irabazi duen lizitazio bat. Izan daitezke, multen gestioa, izan daiteke obra bat, eta horren atzean dago tekniko bat. Bago tekniko bat egiten dituela bere txostena. Eta are gehiago, mogu gara zuen proposamenera. Zuen proposamenean aipatzen zenuten, antes de que se forme que un técnico firme, antes que un técnico firme su informe, no lo vais a hacer, entregarle al resto de grupos políticos. El técnico hace su informe y punto. Hori aipatzen zenuten zuen esleipenan gombidatuak izan zarete. Eta gero, batzordetan ekartzen ditugu lizitazio guztiak, pasatako lizitazio guztiak, espediente osoa, eta eskatzen baduzue, zaurretik espediente osoa bidaltzen zaizue. Guri, bizoritzarrez, aurreko agintaldian hori ez zitzaigun gertatzen. Orduan, horregatik, eskerrak emoteagatik aukera hau, azaltzeko zer egiten dugun, eta zen horako da diferentzia duen gobernantza eredua. Entiendo que con esto que dices, por lo que has mencionado, esta obra no es una obra grande o relevante altamente. Aparece Arcullao y Susquina y el puente. Sí lo es, en este caso sí lo es. No entendemos por qué no debe tener los procesos que habéis continuado con los demás. Ez da leheneko aldia olako prozesu bat ekartzen duguna, eta azaldu dugu, behizu, ustaian daude, horrelatu genuen bilkulak ustaian amaian egiten dira, uda garaian daude. Teknikoak asko alde egiten dute okorretan, zinegotziak alde egiten dute okorretan. Prozesua eta espediente osoa bat dizue, enpresa bakar bat aurkeztu da, azaldu izan da, txosten teknikoak eginda daude. Tramite utz bat da, nik sinatzea kontratua eta leitzea. Tramite utz bat da, bai, ez dago besterik gaurkoz. Tramite utz bat da, eta nahi baduzue abuztuan, ustaia eta lehenoak, perfecto. Baina kasu honetan, guztion bizitza laguntzeko, guztion bizitza politikoak, teknikoak, eta guztion bizitza errazteko asmoz, tramitazio bizkortzeko asmoz eta kontutan izan da ere, hau, diru laguntza hau englobatzen dela, diru laguntza handiago baten baitan, nonete batzuk bete behar diren, eta hori bizkortzeko asmoz, guztia, prozesua bizkortzeko asmoz, altzateren eskuetan usteak proposatzen da. Baina esketareko aldia, porque garbik eta zerbitzuarekin, alkataren eskuetan utzi zen ere kontratazio. Utzi zen alkataren eskuetan. Kazan ingo eragozten dut egon, egon zion biztek kritika batzuk, baina ez, alkataren eskuetan usteak kontratazioa. Ez da, ez oiko ezer. Eta hori. Sí, bueno, si tenéis añado alguna explicación, lo que es que ha sido claro, efectivamente, como ha dicho Aitor, es un aeroplano. Ahora, si queréis el registro de la salida, pues podéis subir toda la documentación con la captura de sobre aunque hicimos la notificación de empresa más ventajosa, para que no queden dudas, he vuelto a repetir al día siguiente
dándole los 10 días de pliego para que presente la documentación que no ha presentado aún. Entonces, esos 10 días me parece que se cumplen el 1 de agosto. Yo el 1 de agosto no estaré, pero he dejado instrucciones para que me va a sustituir, para que cuando presente toda esa documentación la verifique Javi, nuestro letrado. Pero solo cuando esa documentación esté verificada, se procederá a hacer el decreto de adjudicación. Y luego se les dan los plazos del pliego, que dicho sea de paso, lo único que se hace ahora es aplicar el pliego que aprobasteis aquí. O sea, no se va a desviar en nada. Yo veo que para mí es una cuestión de economía de plazos. Si queréis hacer un pleno, con una comisión, en agosto se hace, pero es un pleno de 3 minutos y medio para fiscalizar que efectivamente los documentos que se han pedido son correctos y hacer lo que es la firma de ese acto de adjudicación. Claro, la cuestión es que luego ya también empezáis con las fiestas. Según la oferta que han presentado, las obras deberían comenzar el 1 de septiembre, que nunca se dijo, será el 8, pero tiene 3 meses. Andamos más o menos bien de plano para ejecutar las obras el 31 de diciembre, pero nos cuesta más tener 20 días más para poder certificar, no solo es ejecutar, porque una vez que se adjudican, tienen que presentar el plan de seguridad de salud, hay que hacer el planteo de las obras, o sea, todas estas cosas, como en el caso de las archadas, se demoran, pueden ser unos días. Entonces, yo legalmente no veo ningún, o sea, parece que soy técnico, pero no veo ningún impedimento en denegar, porque está previsto el pliego, o sea, dice que no hay margen de maniobra, es cuando presentan la documentación, verificamos que está bien, se hace la publicación. Presenta la garantía definitiva, se firma el contrato. No hay más mercado. ¿Puede haber riesgos o opiniones que puedan contrariar o dificultar la adjudicación? ¿Puede haber informes que de alguna forma... No, a ver, esto es muy mecánico. O sea, se les ha requerido, tienes que presentar, no me acuerdo, con las instituciones de construcción y la empresa, ¿vale? ¿Quién va a firmar el contrato? El apoderamiento de esta empresa. Es todo muy mecánico. Si lo presentan bien, que si no, pues se les puede requerir hoy, mira, me presentar una escritura antigua o el certificado de la corriente de una hacienda es de enero, como se ha pasado con el de Alfaro, no se le dan 3 días y subsanan. Pero hasta que no esté todo presentado, no se va a pasar al siguiente paso. Claro, entendemos las explicaciones técnicas. Las que no entendemos son las que tienen que ver con el criterio político, el que hacen Vale. Bezala, oskatzera, mila esker azaltzen engatik izan. Eta oso. Yo lo que nosotros lo que sí queríamos comentar es una cuestión con este tema, que nos parecemos suficientemente importante. Es una obra que vincula no solamente al Ayuntamiento de Palencia, vincula también a más municipios, y por eso andamos con esta validación. Y sí que es cierto que la ley de contratos permite hacer estas situaciones que son excepcionales, ¿no? Lo que sí que me gustaría que nos replanteáramos todos, y cada uno de los que estamos aquí, cómo puede ser que un proyecto que lleva desde el año 22, desde el 2022 en marcha, hayamos tenido que llegar a una situación de tener que hacer una cesión al cambio, porque excepcionalmente sí procede, sí con ley, para que la firme, pero que hayamos tenido que estar tan prietos, teniendo tanto tiempo, para haber llegado a esta situación de tener que estar haciéndolo así. Lo pregunto a todos, esto viene de tiempos antaños, o sea, que no es de hace un año que tengamos que hablar. Simplemente que nos replanteemos cuando se hacen este tipo de trámites y dar defendernos todos para que no volver a llegar a estas que sabemos que son totalmente regulares, que no hay, bueno, que hubiese sido lo deseable es que hubiesen sido con una licitación normal. De hecho, a este comentario que hace el grupo ahí, en varios menos hemos encontrado información sobre cómo iba este proyecto. Creo que están en las diferentes actas, lo hemos hecho en diferentes ocasiones, porque evidentemente los más interesados siempre hemos sido también quienes hemos promovido el inicio de este proyecto. Y lo hicimos al final del mandato, apoyándonos en un plan de sostenibilidad turística de la comarca y aprovechando y siendo capaces de captar una ayuda financiera europea a la que entiendo que todo esto también tenemos que tener algo que ver, porque si no cumplimos los plazos, pues la podemos perder y ahora podemos correr. Pero en principio había suficiente tiempo para poder ejecutar estos plazos que marcaba la normativa europea y las instituciones. Solo una vez. Yo cuando planteo el tema de que todos nos tenemos que replantear, yo recuerdo la primera reunión que venía a hablar sobre este tema,
reflexión de qué cosas podemos corregir para que este tipo de situaciones no se den. ¿A quién te refieres con el hipotético? Al arquitecto y a la persona. En este caso, en el inicio del proyecto, aparte del arquitecto, que sí que estaba involucrado, que tuvo que valorar parte de los informes, quien está involucrado era en principio la técnico de turismo de este proyecto surgió de un proyecto turístico y no se hubiera conseguido esta ayuda si no se hubiera dado un enfoque de sostenibilidad turística. Si no fuera por eso, esta ayuda, probablemente este proyecto, no estaríamos hablando de este proyecto. Por supuesto, pero es una obra. O sea, no va a certificar la técnica de turismo la obra del puente, ¿no? El punto, repito, el arquitecto, Es que no sé. el arquitecto estuvo en manos del proyecto y se trabajó con él. Por lo tanto, y hay remesas que estuvo y las que pueda trabajar que se llaman también el técnico de turismo, este trabajo ya parte de que nosotros no gobernamos y lo que continúa es vuestro. O sea, nosotros dejamos un proyecto con un preproyecto, un presupuesto y con una ayuda. A partir de ahí, 2025. Honetaz asko eta asko etxerin daiteke. Gezurrak hanka motza ditu. Gezurrak hanka motza ditu. Markatu baina, esan dituen, errespetu kontuak eta jorratuko dizak eta Bakar egiten bukatzen. Esa, egoteak, gaitz egokiak, gezurrak esatea eta gezurrak erabiltzea argudio politiko moduan, ere da errespetu falta bat. Gutxi bukatzen. Bai, eta gutxiko doztezu bukatzen. Moztu dut zure interbentzioa ez. Hemen ez gara hongo ados. Baina ekarik aipatu duen moduan, guetu ginean hona, bulego teknikoak ez zeukan hemen inungo berrenik. Are gehiago. Ez zegoen bulego teknikoaren espedientean ez zegoen inungo memoriarik ez ezer dokumentatuta espediente administratiboan, udaletxean dagoen espediente administratiboan. Eta hasi ginen lanean, proiektua gauzatu da, batzutan epeak, eta 2 urteko epea obra bat egiteko 2023-2025 ez da inbeste. Esaten dut ze horren atzean dago testo lan adina batean, ez da inbeste ze proiektua idatzi behar da. Proiektuan zuzenketak egin bat dira. Proiektua beste erakunde batzuetara bidali behar da. Hainbat proiektuetik ez da inbeste 2023 hartzen badugu irizpide moduan. Eta hartzen badugu proiektu honen espedientea ikusiko dugu noiztik dagoen dokumentazioa eta noiztik ez. Eta hau hitz egiten, turismo teknikari baten inguruan eta goratu behar dugu, turismo teknikari hori da, kasu honetan, udaletxeak nolabait, subkontratatuta daukan pertsona bat, non ez dituen espedienteak sortzen, ez ditu udalea registroan ez daukan altera izartzeko, ez ezer, eta gestionatu zen, bai, bulego teknikoaren onitzirik izan gabe, gu haiek egin dugu lan. Eta gauza bat gogoratzen, hemen ia batzen den, diru laguntza, bai ikusi izan den, zeratza bat horra. Hori da, ia batzen dugu diru laguntza. 2019an onartu izan zena, eta zoritzarrez pentsako guzti hori orain kostatu izan du 800.000 euroko gainkostu bat ez gauzatzeagatik. Zabaltzen bat imari duzu eta errespetuaren inguruko falta idatziz berriz apostu bat egin dugu nahi dugu eta berriz egin dugu konstruktoren eta gezurren inguruko interpretazioa zerratu hori ezen, ez dugu orain ez da betuko, baina barri dugu oso konstruktoren eta hau baiz, horrelako afirmazioak egitea, baizarrak egitea, ekarriko ditugu lagunena edo beharrezkoa dira izan guztiera. Interpretazioa hartu ditzak guztionaltik, baina gezurra zerren eta ez izan hori ez da zure esku behatzen. Eta horrean beraz, errespetuaren inguruko ikastori gertuko dugu. Bestetik, proiektuaren inguruan eztabaida dagoz, bat eta bestea, aukera dugu proiektua egiteko, eta nahi gainean jartzen gara da zure sinaduraren kontua. Gure aldetik kontratu dut asko zuen. Mila esker, boskatzea pasako dimenteke, aldeko botoak, kontrako botoak, aldeko 8 botoekin eta 2 kontrako botoekin onartzen da. Eta 12. puntuak, azunetan da, mundialidea eta
Urbanik eta Portaleta urbanizatzeko proiektua hasierako nolabaiteko onarpena. Kasu honetan ere, proiektuaren idazkera aurreko urtean kontratatu gendu, aurretik puntuk eta fase bat egin zen auzokideekin, ondoren proposamena jasotzeko epe bat ireki zen, proposamena jaso ziren eta proiektua idatzi da. Orain onartzen da, auzokideak izan dute ere aukera alegazioak zartzeko, hau da obra bat onartu arrena, kasu batzuetan, akaso behar ditugu lagapenak, lur eremuen lagapenak, eta oso garrantzitsua da onartu agotea lur eremuen horien lagapena negoziatzeko, pausoak emoten gaude, da obra bat komplexua, nolabait, komplexua, eta da batez ere, hemen gaudena planteatzen da epe luzera begirako obra bat. Horretzatuz, bi espazio organizatzen direla da, nola organizatuko dugu eremua. Eta hori da, hona ekartzen duguna, pizka bat, nire izateko Tetris moduko herri bat. Hori da, pizka, proiektu honen izaera, eta horrendik ez dakigu, zidazki, noiz gauzatuko den, bere osotasunean, operatik proiektua bera ere faseak eta dago. Zer esateko, ez, boskatzera pasatu daiteke, aldeko botoak, hau batez onartzen da. 13. puntua, darriko komplexua azaltzeko, baina kasu honetan izan genuen bilera berezi bat, udal bat osoarekin zein 2017tik ona udalerri honetako alkateak izan diren alkate hori guztiekin, Zamari David, Anizia Beterekin batera, izan genuen bilera bat azaltzeko, zeraltontu bat judizializatua egon dena 2017tik, hainbat udal batzei eragin izan digu, nolabait, eta bat digu bukatzea dagoela, eta epaile batek izan digu, akordio batera du batanela, akordio hori betea da, udal batek, osakentzak udalak, batik €40.000, eta gero akordio bat zinatu bat da. Orduan, emongo genide eskioke eskumenak kasu honetan udal honetako udal honetako edo kasu honetan epaiketa honetan udala definitzen ari den epaileari emongo genieke eskumena akordio hori sinatzeko. Ez zer gehiago egin zuen. Kasu honetan ere, eskertzea, alkate guztiek erakutzen zituen presentasuna, nik uste dut batzutan ere garrantzitsua dela, zer badaude bat kontu non eragina daukaten aurreko agintaldietako alkateen kasu honetan, indela lau agintaldi atzera egin izan dugu, eta nik uste dut ekimena politikan zanditzea, alderdi politiko guztiak, alkate guztiak, bilera batera hau esantzeko eta horrela egiteko, besterik gabe, eta eskertzea hori ere etortzeagatik. Boskatzera pasako dinatike, aldeko botoak, hau batez onartzen da. 14. puntua da, azken osuko bilkuratik hona eman diren dekretoen berri emotea, eta ez dakitzea zer dagoen esateko. Eta galdezkari berezarako aurretik, kasu honetan beste puntu bat zartuko dugu, kasu honetan ekainaren 28ko adierazpena, kasu honetan beste puntu bat zartuko dugu, vamos a arrancar esa monetaria, urgencia zartuko dugu. Estaba pensando una cosa. En el punto anterior, claro, no fue tratado en la comisión. No se trató porque la comisión fue el día 10 y estábamos extensas de la reunión del 11. Entonces, si nos importa, retornamos un momento y ratificáis la inclusión de este punto en el orden del día como ya habéis sentido. Porque no se trató, pero sí lo votamos. Vale. No, en la comisión se trató que no estaba en el orden del día por el incremento retributivo y ese sí se incluyó, o sea, la inclusión en el orden de la comisión, pero ese punto no. Entonces,
Ahora tenéis que a la hora 94 votar la inclusión del segundo punto en el orden del día, que no está en ninguna esquina, ni en la comisión, ni en el pleno, ni en el orden del día. Bai, gaurkoa osatzen energia, hau da, zenartzen da, eta azaldutakiko utasaten sumarekin, bera jazten irakurtu dugu, eta zuzura osateko, inotartu da. Mankomunitatean, nolabait adostu zen alderdi politiko guztien artean adierazpen bat, mankomunitatearen adierazpena izan zena, hortik arte zegoen berdindu zen adierazpena idatzia. Orduan, kendu zenerako bi adierazpen planteatu ziren mankomunitateko plenoan. Biak onartu ziren hau batez, baina kasu honetan ikusten den dut, kasu honetan bi adierazpen hon ikusten dituen, eta portatu genuen bat horretan, bata edo beste aukeratzea. Mankomunitatean hau batez onartu zen adierazpenaren kasuan, kasu honetan jakotatzen du ikusten zituen, bazeudela gauza bat tindu bat zirenak, eta izan daiteke, onartzen dugu tindu bat zirenak,
Eta berdindu zena, kasu honetan, batzuetan ostasun bat, edo behintzat dialektikoki zuzenagoa bazan. Eta horregatik, komentatu genien, goazen hau aurkeztera, zentzurik biak ekartzea ere, mankomunitatean biak onartu badira ere, baina kasuntan bazen bat ekartzera, eta hori da, pixkata esatena, gero ez dakit zer bat esateko, zuzenen irakurko du. Badaukagu zegezari, izkazenez, dut, hau grabatzen den zerbait, eta dinaz arren, ere guztiak gurestu bezala modu errazoaren, eta izan egon denez. Lo voy a explicar en este tema para que si cualquier persona que escuche esto pueda realmente percibir y entender lo que vamos a comentar aquí. Desde AJPL sí que queremos comenzar dejando claro que estamos totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Héctor, a favor del texto propuesto por Bermudo y lo trasladamos por escrito, nos hablamos por email y así lo vamos a explicar hoy, porque evidentemente estamos de acuerdo y hemos quedado en ello y es así como lo haremos. Lo que no podemos obviar es lo que ha ocurrido con la moción de la Mancomunidad de Biocos, que también se nos plantea en comisión para ahora, pero que hoy no se trae a pleno. Y no porque no se haya aprobado la Mancomunidad, sino donde de hecho fue votada a favor por los partidos, como has indicado, incluido también el nuestro, sino porque desde este ayuntamiento el equipo de gobierno optó por no defender aquí o por la explicación que os dado. En base a que desde la JPNV planteamos algunas mejoras formales y de contenido, que las había mucho y creo que las conocemos por ambas partes, por lo tanto, fantástico. Ahora, era una oportunidad de mejorarla juntos, aquí en Plencia. Podíamos haber mejorado ese texto entre todas las formaciones y a ver que no será que tengamos más de una moción para cuestiones que son importantes para las personas. La realidad es que ni siquiera se permitió trabajar sobre esa propuesta. Es una propuesta bastante concreta, se ha optado por desecharla y de centrarse exclusivamente en el texto del referéndum. La verdad que seguimos sin entender el por qué, o sea, nos ha dado una explicación, pero que no nos parece que realmente sea incompatible con trabajar ambos textos. Si estábamos a tiempo, en cierto modo, y teníamos las propuestas sobre la mesa por nuestra parte estaba. Este gesto, que políticamente nos parece que es significativo. Y además, todo este asunto se ha gestionado con una evidente falta de planificación. El texto de la Mancomunidad fue aprobado el 18 de junio, ¿no? Hemos comentado y creo que queda claro. El de Berlín se ha votado en muchísimos municipios durante el mes de junio. Es decir, los textos estaban ahí. En Plencia, sin embargo, ninguno de los dos estaba ni siquiera incluido formalmente en el orden del día de las comisiones. Si los días y los dedos no me cuadran, lo decís, pero me da como que podría encajar perfectamente haber tenido esto en el orden del día tanto de las comisiones como del pleno. Y hoy, 17 de julio, pues venimos a improvisar. Y lo más preocupante, este pleno es el primer momento en el que se va a hablar públicamente sobre el IPJ o el que haya en la social. No ha habido declaración institucional previa el propio día. No ha habido bandera, no ha habido visibilidad, no ha habido una reivindicación ni una lucha expresa en nuestro municipio el día 28 de junio. Y esto no es una cuestión simbólica. Es una muestra clara de que el tema LGBTIQ+ no está en la agenda real de este tipo de gobierno en Plencia. Solo hay que ver la respuesta que nos habéis dado por escrito cuando pedimos información detallada. No hay desglose claro de actividades y sin hablar del modelo de contratación, que incluimos también lo poco que se ha contratado el salario y en facturas directas. Lo digo por el señalamiento que se ha hecho en prensa al modelo de colaboración del PNV con otras entidades donde objeto no vinculados y criticado por HBU, pero aquí nos vemos otra vez con esta situación en la que critico, pero yo lo hago también y no pasa nada. Nos vemos también con actuaciones que el 28J en Plencia realizadas por el colectivo comarcal, o sea, no las hemos visto, que la concejala que mismo ha hecho mención en alguna ocasión a este colectivo comarcal, ni pregón, ni discurso en la calle, ni concentración. Vamos, el 28J se va a hacer mucho calor, era un día fantástico, era sábado, oye, pues era el día perfecto para poder presidir algunos de sus ingredientes. Además, se incluyen eventos en la explicación que nos habéis dado que difícilmente pueden considerarse reivindicativos del colectivo. Es decir, un ejemplo, un grupo de música callejera por la calle 28J no lo convierte en una actuación de reivindicación LGBTIQ+. Y es que además, no es lo que eso, sino que no ha sido ni comunicado así, previamente, en las redes y en otros lugares, ni se ha percibido así.
No sé si visteis el efecto y qué es lo que sucedió, pero había muy poca gente alrededor. Y además, ninguno de los que últimos pleberakonios han entendido que era una actuación de reivindicación de los derechos y de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+. ¿Dónde están esos espacios de escucha, las actividades intergeneracionales, la participación vecinal, las acciones específicas para personas trans o el acompañamiento a jóvenes que se ha hecho referencia en mociones y en plenos y en algunas ocasiones? Campañas de visibilidad de o esa misma semana que podría haber estado en colegios, en comercio, no, es otro modelo que se ha hablado muchas veces. Y mientras tanto, en redes sociales y en comisiones, el discurso de HB hoy ha sido el mismo. Crítica al modelo capitalista del orgullo, acusaciones de mercantilización, pero ¿de verdad que ese es el debate que toca en prensa? ¿O es una forma de argumentar que no se ha hecho nada de todo y que incluso se ha retrocedido el día 28 por las actuaciones? Esto es lo que nos lleva a esta situación, una completa improvisación por parte de esta campaña. Organización ospakizunea bizitugu ikusi. Eso es taldeko inoiz. Zer betera zitzen izan segeitzako jendea egon zen, eta ospatu egon ospatu behar denela. LGTBIQ plusen borroka egon. Egin genuen eguerdia, eta eguerdiak egin genuen zerratzaldean, eguerdi osuna zegoen, akaso guztia ekosu, baina manifestazio deialdiak zeuden Bilbon, Algortan, Sopelan, ukako mugimenduak deituta. Eta gu, horiekin bat egiten dugu, eta mugimenduekin batera manifestazioetara joateko deialdia egin genuen 28 lehentzen, ospatzen eta aldarrikatzen genuen bitan. Igual argitu behar da, askotan komentatzen dugu, igaz gauza berbera komentatu genuen, imaginatzen dut igual, ustaia guztieran duko dugula ez da behar berdina. Plentzian, berez, mugimendu antolaturik ez dagoela. Mugimendu antolatua Uribe Kostan dago. Eta Uribe Kostan daude sartuta Plentziako hainbat pertsonan desberdin. Eta gu horiekin komunikatzen eta informazioa jarraitzen dugu, eta eskertu digute. 28an egindako jaialdia marabillarekin, konpromisua irautza Transmarika goioarekin zebauzkagu eta gaude eta hortan doia zure politikak. Eta egin ditugun ekintzak batez ere egun horretak. Eta nik euskaraz azaltzen dut Plentzian euskaraz entzuteko eta ulertzeko kristonezko gaitasuna dagoela. Ez dela aztelera joan behar, ulertzeko Plentzian zer kontatu nahi dut. Alde horretatik, guk munduan bat egiten dugu eta alde batetik ekintari zehatzak egituen zinegoa, zinemaldi internazionalaren luzemetraia eta laburmetraia egarri genituen eta marabillakoekin ospatu, zapatu horretan, eguratu funtzionala gehiagoan, aldarrikapenekin. Hori kontutan edukita ere bai, zinegotzi hemendik eta gobernu honetatik, kontutan ditugu zapalkuntzak landu behar direla begirara intersekzionalitate baten bitartez. Leku horretatik bideratzen ditugu ekintza desberdinak, zapalkuntza desberdinei aurre egiteko. Matxistak, LGTB-fobikoak eta arrazistak ere bai. Hori gure erdigunean daude, eta gure politiken erdigunean. Zuek ez duzue bat egiten politika horrekin. Zuek uste duzue beste era batean egin behar bidezala, eta kritika oso ondo hartua daude, ez duzue bat egiten gure kudeakerekin, ez duzue bat egiten gure politikarekin, baina egia da gauzak egiten dituguna zuen gustukoak ez. Gureak bidezenak eta gure politikekin bat egiten dutenak. Eta mugimenduaren feedbackekin sortzen ditugunak. Mugimenduaren izainan berro egiten dugunean, uste dut ibili behar garela hori kontutan edukitara. Eta oso pozik gaude, egindako lanagatik eta egiten ari garen lanagatik. Pentsate.
jarri genuen, historikoreko zen, ondorioz. Ez da baina ondorioz, beti-betikoa, zu esan duzu bezala. Egin gabe gotzitakoa justifikatzeko eta esanatzeko erasoetan. Erasotu. Eta hori esasoetan ikustu dugu erasotu eta erasotu. Eta gutxi asumitu. Oso gutxi. Oso gutxi asumitzen duzu ekasunetan. Ez dut zure diskurtzoan asumitu, ez dut asumitu gauza bat ez. Inkluso, LGBTQ+ bandera balkoian jartzea, ez duzu ez da hori asumitu. Ditu. Dana errektu egin duzuen, baina ez duzu asumitzen. Eta ez hori bat egin. EAJPNren eredua, oso kapitalista bera esan duzu ezen sozialetan, borroka politikak izatzen ditugula, erakusleiak egiten dugula politika, hori guztia, jada, entzun dugu. Entzun dugu, horren gustatuko, Facebooke Bildu nola egiten duen violentzia ikustea, ekintzen bitartez. Eta puntu honetan, ez gaude ideologiei buruzko ezagutza. Frentzian, gobernu jarduna ebaluatzeko gaude. Gobernu talde honek, 2025an, zer egin duen eta zer ez duen egin. Beraz, oso zehatzak izango ez. Eta herritar orok ulertzeko lituzken aldera batzuk egingo dizkizu. Zer egin du Plentziako udalak LGBTQ+ kolektiboa ikusgarri egiteko 28 jota edo kasuetan ekainean 28 egun horretan. Plentzian, badakigu eskualdean, badakigu Bizkaian, badakigu Euskal Herrian, mugimendua dagozela, askotan dagoz eta horretan dagoz bai, kolektiboaren parte garaz gutako asko eta gure bizitzan dugu horretan, beraz, esan dako azalpen batzuk ez direz baliagarriak, benetan, lehenengo pertsona baten bezala ez baldin badituzu horrelako jaso. Eta horrela ulertzen dozu, bi puntu egon daitezela, baina ekintzak bezala. Eta ekintzak baliagarriak dira, modu bat egin bezala. Beraz, zer egin du Plentziako udalak, 28an, erantzuan ikusi dugu, gero, zuen azalpenak gustatuko ditzaizko jasotzea. Non zegoen bandera, mezua, espazio publikoa egindako aldaketak edo komunitate jarduera Plentzian. Eskualdean zegoen, eskualdean, Plentzian LGBT+ pertsonak dagoz. Igual guztiek ez direz kapasa eta interseksualizatez egin duzu. Adibidez, irisgarritasun kontua erasoak ditu pertsona batek igual ez daiteke izan daiteke, ezin izatea, ezin doatea, sopera, adibidez, izan daiteke. Izan daiteke interseksualizatea horretan, badin posiblea da pertsona batzuk ezgaitasun bat izatea, nahiz eta kolektibo bat izatea. Beste ekibatera jotzeko eta batzako gutenetzea. Orduen, zein da ekarri duzuen ikuspegi berria? Nahi dut ikusi, zinegoaren kontua ez da ikuspegi berria. Txartura bat botatzea edo kalean egotea musika ez da gauza berria. Hori guk ere egin dugu. Pelikulak gainan jartzea guk egin dugu. Hau da, zein da ekarri duzuen ikuspegi berria? Zer ekintza berri sortu dituzua? Zer hobetu da aurreko urteekin aldera dut? Zeraitik ezabatu da agenda espezifiko eta dena diluitu da ikusgarritasun gutxiko partida horretan eta inkluso ekintzetan eskualdera eramana, inkluso Bizkaia edo Bilbora eramana. Plentziakoa, Plentzian ez. Ez dugu diskurtso ideologikorik behar kasu horretan. Eta eskertzen da, ez dugu behar. Erantzun politikoa eta kudeaketa koherentea behar dugu. Eta zeren, gobernatzea, ez baita sistemari buruzko iritzia bat egin egotea, gobernatzea ekitea da. Eta hemen Plentzian aurten, LGBTQ+ kolektiboaren eskutuan geratu da. Eta ni kolektiboko pertsona bat izan da, ez dut hori sentitu, ez dut berri hori ere honetan sentitu aurten. Eta badakizue gauza bat oso konkretua dena, baina ez ikusgarria. Eta da, zure beretzea instituzioa LGBTQ+ bandera ez bakarrik, baina ikurra hor jartzea, hori ez da bakarrik simboloa. Da modu bat, non errekonozimentu modu bat. Badakizu zenbat urtetan ikusi ditugu horrelako bandera bari askotan. Eta orain dago oportunidade hori eta kendu izan dugu. 2015an beste urteetan jarrera. Orduen, hori da realitatea. 28an ez da asko egin herri honetan. Eta asumitu beharra dago. Eta hau da akatza izan bada, mesedez, onartu. Beste batzuetan onartu egin duzuen bezala. Eta erantzukizunak hartu dezazue. Konpromesu hartzea datorren urtean berriro ez gertatzeko. Y lo podría decir todo en castellano, pero claro, para ponerla, al final nosotros mujeres, enormemente
Y como has dicho, muchas personas entienden, y por supuesto que entendemos euskera y trabajamos en euskera y podemos vivir en euskera. Algunas personas, por situaciones de la vida, en nuestro municipio todavía no, o no han podido, no han tenido esa oportunidad. Yo lo puedo decir incluso en mi propia familia que sucede, quiero decir, y también viven en Tenerife. Y por tanto, decir que lo que estamos hablando es muy claro. Es el modelo que tenéis en la mesa, en la práctica no lo hemos visto. Y cuestiones tan claras como no poner la bandera LGBTQ+, en este ayuntamiento, que se nos ha olvidado la bandera, que no nos hemos encontrado todo este rollo, explicarlo, asumirlo, y no solo la cuestión de la bandera, sino en concreto todo lo que nos ha hecho en los municipios de día, más allá de que se haga en la comarca, que se haga en Vizcaya, estamos pidiendo simplemente poder juzgar vuestras actuaciones en esta materia. Y que lo justifiquéis así, sinceramente, desacredita muchísimo la capacidad que tendríamos para poder hacer cosas mucho mejores para el colectivo de este municipio. Bueno, a partir de una frase hablas de las redes sociales, no es una bandera, es una lucha. Es vuestra frase, no es una bandera, es una lucha. Se pidieron explicaciones de manera oficial y de manera oficial se contestaron. ¿Por qué no hubo esa bandera? Por redes sociales también lo hemos explicado. ¿Por qué no hubo esa bandera aquel día? Se la ha explicado. No es una bandera, es una lucha, sin quitar para nada el valor simbólico que eso tiene. Continuamos. En Plencia, para Plencia, desde Plencia y con la gente del movimiento de Plencia, siento un montón que tú no te hayas sentido identificado, se han hecho acciones, se hacen acciones y se seguirán haciendo. Se seguirán haciendo, porque nuestra apuesta es clara, es muy clara. Y en este lugar vamos a continuar. Que no compartáis nuestras políticas no significa que no existan ni aquí. Hacemos cosas, hacemos actividades, tenemos presupuesto y lo tenemos. Y os hemos explicado hasta por escrito lo que hemos hecho en estos primeros 7 meses del año. Entonces, desde este lugar, yo creo que no me queda más nada más que aportar, más que decir que vamos a continuar apostando por la lucha tras Maricagoyeva, es en lo que creemos que vamos a seguir apostando y vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo. Si no se responden porque ez baldin badira galderik zuten, pasako ditugu errobo eta galderetak. No se responden a nuestras preguntas y por tanto las vamos a pasar a cobos y preguntas. Vale. Jarraituko gutasun honetan izango zen adierazpena irakurtzea, adierazpena irakurtzeko Ekainako 28, LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko egunaren manifestua. Gaur ekainaren 28an, LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko eguna da. Egun honetan, berretzen nahi dugu pertsona guztien elkarbizitzarekin eta eskubideekin dugun konpromisoa. Sexu orientazio edo genero identitatea kontutan izan gabe. LGTBI pertsonek eskubide eta askatasun gehiago izan ditzaten egindako bidea eta lortutako aurrerapena osatzen ditugu. Baina gogoan dugu egiteko asko dagoela, benetako berdintasuna egon dadin. Oso garrantzitsua da bidegabekeriak sufritzen dituzten pertsonak defendatzea eta honen aurka ahotsa goratzea. Pertsona guztiok lagundu dezakegu gizartea bidezkoagoa, errespetuzkoagoa eta aniztasunarekin irekiagoa izan dadin. Gauzak benetan alde itzakegu, bakarrik elkarrekin jarduten badugu, bai pertsona bakoitzak, bai gobernuen politiketatik. Badakigu azken urteetan gizartea aurreratu dela. Sexu eta genero aniztasuna onartzea. Hala izan da, pertsona elkartetan eta erakunde askok lan egin dutelako kolektibo honen horiek ikustitarazteko. Onartuak izan daitezen, ideiak eta pentsatzeko moduak aldatzeko. Euskal gizartean erakutsi du aurrera egin dezakeela, oztopoak hautsi ditzakeela eta pertsona guztiak aske bizitzeko espazioak sort ditzakeela. Gaur egun, arrotasunez izan dezakegu, pertsona bakoitza beldur gabe izan eta bizi daitekeen gizarte bat eraikitzen ari garela, aurreritzirik eta estigmarik gabeko gizartea. Baina badakigu asko dagoela egiteko oraindik ere, LGTBIQ+ eskubideen aldeko babespen bakoitza, hitz bakoitza, guztietasun ekitaldi bakoitza, urrats garrantzitsuak dira aurrera egiten jarraitzeko. Ekainaren 28 ez da bakarrik gogoratzeko eguna, jarduteko egunare bada. Berdindutik,
eskubideen dugun konpromisoa berresten dugu. Gorroto diskurtsoen aurrean ez izilik geratzera egoten zaituztegu. Garrantzitsua da LGTBIQ+ pertsonen aurrean edozein indarkeria, diskriminazio edo bidegabekeria salatzea. Berdintasuna eta askatasuna negoziatzen ez diren eskubideak dira. Horregatik, pertsona guztiak bilatzen ditugu, sentsibilitate politikoetan parte hartzera eta LGTBIQ+ pertsonen eskubideak defendatzera. Sexu eta genero aniztasunaren borroka, euskal gizartearen nortasun ikurra izan behar da. Azkenik gogorazten dugu LGTBIQ+ pertsonen eskubideen arteko borroka komunitate osoaren lana dela. Ezin dugu gorrotoak eta intolerantzean irabaz bezala gaimendu. Gaur, inoiz baino gehiago, gure aniztasunean elkartu behar dugu eta elkarrekin lan egin. Etorkizunean pertsona guztiak duintasunez, errespetuz eta eskatasunez bizi ahal izan daitezen. Gustatzera pasako daiteke, aldeko botoak, hau batez, onartzen da, eta amazaren puntua, zuritan, landezkariak izango ziren, eso dago. Bai. Ekonomik pertsonaren inguruan, dugu ea zelan dagoen, zein jastan dago, zen momentan dago zan, ezkerrekitaren eguneratzean dut. Honetan, falta zaie fusio proiektua orkestea, ez dute orkestuak fusio proiektua, eta behin proiektua ekartzen denean, txingulo teknikoak askartuko du, behiratuko du zezuzenketarien bat diren edo ez, eta hau dut da. Eskerrik asko. Beste bat dakagu, Elizen plazako planoa, publikatu den planaren inguruan, eta trafiko aldaketak direzila eta Elizen plazako trafiko aldaketak esatzen zituen planoa, ailegatu zigoz dela nahikoa izan konsultat asko entzat. Zuen iritzia oso zuen edo ez, komunikazio komunikatu izan edo ez, baina bai duratiba jaso dugu informazioa algunas cuestiones porque no se ha entendido muy bien el tráfico, el planteamiento sobre el tráfico planteado en la comunicación de si es una cuestión, bueno, si os ha llegado y si creéis que se podría mejorar, pues no ha mejorado. Horren inguruan ez ere batu, ezan ikendu emailez estrosu bat dira, baina bai gustatuko litzaidake, ez da pertsonak ere, bai gustatuko litzaidake azaltzea, prozesuan nola izan ez, prozesuan ikustu oso polita izan da. Hau da, horrek urtean planteatu ziren trafiko aldaketa batzuk bai Eliz plazari, egitarikak izango zirenak, zein zutelingo plazari, kaso ziren buzoi batzuk, jendeak buzoietan boka zituen iritziak zein erregistroz, gero horiek sistematizatu ziren, eta momentu horretan dudago dekuntzik, proposamen bi egiten genituen, proposamenak ez zuten jaso herritarren iritzia, gero dira batean azaldu genituen, hauek izan dira iritzi erantzunak, eta hau kontutan izan da, ez dugu egingo, baletu dugu, jakiteko, egin edo ez, baina bai, prozesu horren emaitzatariko bat bazan, bintzat bai, ez zuten geizki ikusten, kasu honetan Kalebarria iztea, ez hainbeste kasute egin dura bideratzea trafikoa, eta duen onartu zen, eta Kalebarria iztea proposatzen zen. Eta batzuden beste kontu batzuk baita Santiago Kabarkupea babeza, giroa desberdina da, pizkat, bertu du batukan nolako hau lagun, bertamundu digitala guan zigara, eta nolako aldakia bertatzen direnean, kostatzen du, baina zego edu jarrik. Eskertzen da arrazoiak pizkat, izatekotan kontuan izatekotan. Bestetik, portaletazen garritasuna eta narratu batak bizilata, portaletazen narratu igual idea eta garritasuna zuen daudela, nekrenazi guten bat herritarrek, lo que se quiere básicamente es que han detectado diferentes acumulaciones de sociedad y de datos en la zona de portaletas. No sé si lo tenéis identificado, ¿no? O es algo que se podría hacer, se podría en un momento dado reportar, valorar un poco en esa zona que podríamos hacer para mejorar, ¿no? Portaletas inguruan guri ez zaigu heldu, beste zonalde batzuetan bai dut zaigu, baina ez zain beste arrazoia
baizik eta desumorroak, hala ere, planen zerbitzua egiten ditu kanpainak, egiten ditu alde batetik planes de choque concretos urtean bitan, eta gero, urtean bitan, eta gero, horretaz gain, egiten dira bestelako jarraipen iraunkorrak. Ia behin egiten dugu kanpaina bai zomorrokin, bai akapiekin, zein usuekin. Hala ere, informazioa beraziko diogu kasu honetan enpresari, baina bai zeikola heldu inongo kexari diaga, kontutan izan behar dugu, eta hori batzutan eta zomorrak ikusiko ditugu kalea, eta ikusiko ditugu hau honek egiten duena, eta zerbitzu honek egiten duela da, plagak ekiditu, ez da plagak, hau ez da bertuko irenik, baizik eta plagak ekiditu eta mugatu. Eskerrik asko. Gero, beste galdera bat, batzuan ditugu itsasmartzaren inguruan. Sobre la itsasmartza de principios de julio, queríamos dar unos datos o algunas explicaciones, por ejemplo, como cuántas plazas de atracamiento se ofrecieron en la organización y personas colaboradoras, aproximadamente, si tenéis alguna información al respecto. O también tendríamos una pregunta sobre cómo valoráis la limpieza del municipio tras el evento de la itsasmartza. Y si se cedieron locales municipales, ¿cuáles fueron, bajo qué condiciones se dieron? Erantzun dizut, eskatu zituzten apartatzeko plaza ezberdinak, zen adibidez Usmalenetan etorkinean musika banda eskaintzen zaizkie aparkalekuak, dagoenean aiesen elkartuak eskaintzen zaizkie aparkatzeko aukera, eta kontutan izan behar dugu horregun itsasmartza dutu dira, zidazkie bentzitako gaietatik aratago, batzorren egituratik aratago dagoen ekitaldirik handiena. Eta dagoena logistika handi bat. Eskatu zituzten zonalde batzuk, bai karrai deskargan, bai hemen, kopuntzeatza ez nuke horrein jakingo, ez dugu goratzen, baina bai eskaini ziren, eta jende asko bat hartu zuen, eta honetaz gain bai azkertzeko kasu honetan itsasmartzako antolaketari, zer hori gutxik egin dute, eurak ere eskaini zuten, eurak egin zituztela txandak garbitzeko zegoen, garbiketaz gain, eurak egin zuten esfortzu bat bai garbitzeko gauean, zein hurrengo goizean. Eta horrek erraztu zuen hilo bat olako italdi handi bat dagoenan, uste bat ikusen olako komplexitasuna daukan, argitasuna atentzian ez bakarrik itsasmartza dagoelako, eta daudelako beste bat ingurune, eta hori egia zen elkartenetik momentuz egiten dutero, horrelako garbiketa bat, hori eskertzekoa itsasmartzako antolatzailei, eta gero azkenan, berandago, astillero baleatu zen, igandean ez izan baleatu, baina astillero baleatu zen hurrengo astean. Pasatu bat den maiztasuna egiteko. Azkenengo aldea zen lokalen ingurukoa? Lokalen ingurukoa, utzizitzaileek kasu honetan, utzizitzaileek jaralai, kontoia, ziguten gauzatuta garen usteko, logistikoki izateko materiala eta gero santolatu izateko da. Eta nosiko zago izan, egin barren moduan, baina eskatu zuen. Eta aparkalekuen puntuarekin ere aipatzea, aurretik egin zan bilera bat, udaltzaingoarekin antolatzeko logistika guztia ikusteko ze aukera zeuden, eskatzen zuten gauza batzukea poseretzen edo ez. Gaitzen inkluso gauza batzuk aldatu ziren, eta hori ez da kontu bat horren egiten beste elkarte batzuekin, abiz, traineko ez bide data, ez da pari data, arkoteekin, udaltzen burua batu zen, arkoteko zuzendaritzarekin, egiatzeko, kasu honetan, zen honetan zeuden, eta hori da, bizkat, jorratzen ari dugun hilo bat, egotea ere, ez bakarrik kasu honetan, gobernuarekin baita, behar dutenean elkarte, kasu honetan udaltzaingoa izatea, harreman zuzen bat, elkarta hauekin antolakuntzan errazteko kontu guztiak. Beraz, positiboki beratzen duzuela
atzo zeukan udalbilkura. Urak atzo zeukan udalbilkura eta esan zegoen ezin euskal zeukala diari egotzea. Noiz biatu zen mobidatena bankaren? Baina bidali nizkoenean zuek delegan nire eta ez nire joan gogatu dena joan egitearrekana eta ez ziren partidua zitzen zuela eta izitilatu horretu bidaliak da zuelako. Baina... Beraz, esan udalbilkura izan zutelako, ez eta mobidatena zen jaso, beraz, udalbilkura ganatu zen informazioa jasoa ez da. A ver, ez dakit bat, noiz aurreratu zuen udalbilkura ez aurreratu genuen oindela mila bete, batikak plenoan estasunak hilabeteko dikera uste dute, ez nago zio, eta bere antolaketan kaso hori ja ez dakit eurak, noiz antolatu duten ezin dugu Ala ere nire aldetik barkamena eskatu dio, zehaztean izugartzko fenameno bide ezetortzea eta esan dio dugu bat mozen bako gobierna zentarela deitzeko berak beste momentu batean ditu Gero bestatik badaukagu egun bat izango da kasunetan, pasan un programa que vamos a plantear a continuación. Tiene que ver con esta parte. Vamos a tratar de hacer una introducción al juego, que es que queremos de alguna forma manifestar públicamente nuestro más firme rechazo, en este caso a las pintadas aparecidas recientemente en Plencia, que señalan y criminalizan a nuestra policía municipal con términos como sicario, azacurra o padre. Sabéis de qué pintada estamos refiriendo y la que están realmente ofendiendo a nuestra policía municipal y nos parece que son inadmisibles, no solo por su contenido ofensivo y amenazante, sino porque alimentan un clima de odio hacia servidores públicos que trabajan por la seguridad y la convivencia de todos. Estas pintas además no son legislados, como sabéis, responden a una estrategia, no sabemos si política, pero al menos discursiva organizada, que ya hemos visto en otros municipios de la comarca y que busca deslegitimar las instituciones de señalamiento, en este caso directo. Por eso pedimos al equipo de gobierno que condene públicamente estas acciones y estos mensajes, que investigue dentro de sus posibilidades si existen vínculos locales con esta campaña organizada o con la misma pintada que hemos visto en Plencia y sobre todo que muestre su respaldo institucional claro a la Policía Municipal de Plencia. De hecho, por eso preguntamos también si estábamos contentos con el servicio de que hacían algunas cuestiones y que habéis identificado en un caso concreto en el que ha sido valorizado de manera muy positiva su servicio y por tanto con más razón. Porque no condenarlo sería de facto mirar hacia otro lado y aquí creo que no podemos ser equidistantes, ¿no? Así que existiría nuestro luego de cara a si el gobierno podría condenar, investigar y mostrar el respaldo institucional que estamos solucionando. Berriz jartzen dara, sartu nahi garela aspaldiko joku batean, garai berri batean daude, ziklo berri batean, malos buenos, condenas, no condenas, ez gara horretara sartuko, baina guk esan dezakeguna, egunean bertan, ja, udaltzien barekin jarri ginela harremanetan, ere jau guk analizatu genituen, are gehiago eroskirekin harremanetan jarri ginen, eta udal gobernu honetatik eman dira eman beharreko pauso guztiak, kasu honetan, hori ezabatzeko. Baina, ez dagokigu guri, ez da udal norma bat, baizik eta establecimendu pribatu bat norma. Eta pasako ditugu, plus kontuetan galdera, pasako ditugu, eta lehenengo galdera da, que ha hecho el Ayuntamiento de Plencia por visitar al colectivo LGBTQ+ durante el 28J, en concreto en Plencia. ¿Qué actividades en concreto se han dado? Bien, en concreto, el día 26, cortometrajes en el pórtico del Ayuntamiento, a las 12, a las 4 y a las 6 de la tarde, durante todo el día, con una pantalla para poder verlos. Estos cortometrajes son del Festival Cinegoac, que como sabéis es un festival internacional sobre la temática LGBTQ+. Viernes 27, 10 de la noche, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, 10 y media de la noche, porque la luz ya está más apagada y está mejor. Pantalla gigante,
Y en el Astillero, película que también estaba dentro del festival y la pusimos aquí a la noche. 28 de junio, celebración y llamamiento a la manifestación, porque nosotros no organizamos ninguna manifestación, digo, por la corporación que decías antes, que igual que nosotros mandábamos a gente a ir, no, nosotros no mandamos a gente a ir a ningún lugar, nosotros simplemente no hacemos como hacemos todos los ayuntamientos, no es lo el 28 de junio, también lo hacemos el 8 de marzo, también lo hacemos el 25 de noviembre, ¿no? Hacemos el llamamiento de acudir con los movimientos sociales de nuestro pueblo y de nuestra comarca a los llamamientos a los que hagan. Entonces, el 28 de junio lo que hicimos fue una catejía con Maribella Sound Sister, en las que tomó parte diferentes personas de Plencia, que eran también del colectivo, con otro montón de gente que simpatizamos y somos del colectivo, y celebramos el 28 de junio en Plencia. Vale, entendido esas actuaciones, ¿cómo de diferentes son esas actuaciones respecto a las que se hacían anteriormente? Porque cortometrajes se hacían anteriormente, películas se daban anteriormente, calejías y otro tipo de eventos en la calle, con música, actuaciones que se hacían anteriormente. No vemos que el modelo, aparte de que el 28 realmente la respuesta es que solo hubo una calejía, esa es la respuesta, porque el expansión 27, 27, 28, el mismo día, que en principio solo había una calejía, que creéis que se ha entendido como tal. Nosotros, por lo que habéis puesto en redes y por lo que hemos podido ver en el pueblo, no se ha entendido como una calejía que se plus y ha generado una participación masiva de la ciudadanía, de todo lo contrario. Entonces la pregunta es cómo es diferente, cuál es el nuevo, o sea, cómo diferentes son estas acciones concretas que presentan respecto a lo que se venía haciendo. La diferencia es una grande y clara. No contratamos a Ochada para desarrollar las actividades del 28 de junio. Esa es la diferencia que hay entre vosotros y nosotros. Y nosotros gastamos 15.000 euros pagando a una asociación para que monte el corto y los gestos que, como tú dices, también lo montabais vosotros, y la energía que, como tú dices, también lo montabais vosotros, y nosotros utilizamos muchísimo menos, por supuesto, porque lo hacemos de otra manera y de otra forma, no contratando a una asociación a la que nosotros criticamos por Big Capitalist. Es decir, vosotros habéis contratado a Cinema, que también es una entidad, ¿no? Sí. Por lo tanto, también contratáis a entidades que parecerán unas empresas, pero habéis contratado por unos importes inferiores a 15.000. Entiendo que las contrataciones han sido a selección discrecional, es decir, habéis elegido a quién, no ha habido un proceso transparente de a quién sí o a quién no. Es decir, lo que estamos entendiendo de esto es que lo que se critica no es tan diferente de lo que se hace. Y por tanto, aunque nos cuentes un poco el hilo alrededor, de facto, lo que queda claro es que 28, una calidad, y la siguiente pregunta que hacemos, que para eso estamos aquí, para preguntar, es, además de la calidad y lo poco más hemos visto del 28, ¿dónde estaba la bandera LGBT Plus ese día? ¿Dónde estaba? ¿En serio? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, nosotros que contamos, vosotros sí que ¿dónde está la bandera LGBT Plus en el que no estaba en el balcón? Que es un símbolo realmente de todos, que va a representar hacia todo el mundo y visibilizarnos a todos por igual, indistintamente de la ideología que queramos representar con estas. ¿Y por qué nos adquirió una ese mismo día o días previos? Es muy sencillo. No se puso. ¿Por qué no se puso? ¿Por qué no se planificó? Es bueno que el vídeo que esté grabado, porque yo creo que la ciudadanía va a poder ver, o sea, ¿no? Las formas y las maneras de cada uno ante esto. Has hecho esta pregunta hace 10 minutos y se te ha contestado. Sí, Iñaki, sí. Has dicho que se ha contestado. Se ha respondido de manera oficial, se ha respondido aquí y se vuelve a responder sin problema. No es una bandera, es una lucha. El 28 de junio, ¿por qué no estuvo la bandera? Tenemos dicho por activa y por pasiva. Hace 15 minutos está bien que esté grabado para que la ciudadanía pueda ver estas maneras y estas formas de llevar a cabo las políticas. Estamos en lo mismo, ¿verdad? Creemos lo mismo todos, ¿verdad? Pero yo creo que es estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no lo encontramos? Te lo dijimos por escrito y te lo volvemos a decir. Lo hemos publicado en tus redes sociales. Y si lo has publicado en la JPNV.
adquirido ese mismo día, no se ha previsto. ¿Por qué no? No entendemos. Creo que la sociedad que has mencionado, para que voy a terminar la pregunta, a la misma gente que estamos hablando y a las personas del municipio les puede interesar, ¿por qué no? Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no se planificó y por qué ese mismo día que se puede adquirir en muchísimos negocios y comercios de nuestro municipio, por qué no se adquirió una y se puso? O si no, que no se planificó y que directamente no se puso y no se solucionó este problema. Y aquí, si se planificó, con toda la responsabilidad de que no se encontró la manera y de que no se comprara una en el mismo día, es una responsabilidad, está planificado y estaba en la responsabilidad. Creo que en falta las explicaciones por escrito a vosotros. Vosotros las habéis dado a los colectivos, por supuesto, las habéis publicado en nuestras redes sociales. Nosotros lo hemos publicado en nuestras redes sociales, lo hemos explicado. Es que creo que quieres sacar un vídeo y estás ahí como esperando a ver si... Oye, por favor, llevamos todo este tema hablando, Este tema es importante. Este tema es súper importante. Este tema es súper importante. Te lo digo, es muy importante, porque es súper importante. El ayuntamiento durante los últimos años y no verla este año, a pesar de que asumas estas responsabilidades y la explicación que se nos ha dado es que no se encontró, pero nadie me ha explicado, ni en las redes tampoco, que no se había previsto o sí que se había previsto, o que te no estoy diciendo que sí se había previsto. ¿Y por qué no se había entonces? Es que Pues te digo que ha sido mi error. Ha sido mi error que estoy cogiendo la responsabilidad de este error. Pues no se me ocurrió, sinceramente. O sea, es que no tiene mucha más explicación. Lo hemos dicho públicamente, lo has dicho públicamente, lo habéis dicho en medios, lo habéis dicho en todos los lados, lo habéis publicado varios, o sea, hasta risas con este tema. Podemos estar... Eso no se puede decir porque a esas no se nada. Hombre, este año la bandera LGTBIQ+ se queda en el armario. Es que se ha quedado una... Es que no se ha quedado en ningún armario. Si hubieras un armario, hubiera abierto el armario y lo hubieras sacado. Pero estás haciendo un paralelismo, con el colectivo que es literalmente, es hacer una gracia. Es una gracia. Y ya eso es una gracia. Eso es, vamos, yo esto no lo voy a consentir sinceramente. O sea, pues yo he hablado con muchísimas personas del colectivo que esa frase ha hecho que digan, bueno, yo a esto dejar de seguir, porque me parece, es que me parece la gente, y lo mismo es que se espera de parte. bueno, ya está, por favor, no, de verdad, creo que lo he explicado, he cogido la responsabilidad de esto, te lo estoy diciendo, no se me ocurrió comprarla, miro a cámara para que pueda sacar el vídeo. No encontramos la bandera, no se me ocurrió comprarla, la verdad, ha sido un error humano, pero aún así, sí, creo que es un paralelismo que puede estar bien o mal buscado, pero que haya gente de este municipio que le ha dolido. Y creo que se ha acabado Sí, estamos preguntando por nosotros seguiremos, en este caso. Vale. Y no tiene que decir la palabra siempre el gobierno. Por mucho que insistamos y por mucho que tuvimos. ¿Cuánto tiempo? No, pero por mucho que el que haga falta, Mercedes. Y así, y agradecemos que de estas explicaciones, pero las explicaciones que habéis dado realmente no se había sabido. Y igual que te lo he dicho, que gente ha estado, a nuestros amigos llegan comentarios de que esa explicación no se entiende. Entonces, no se ha atacado antes de pedir perdón. No, Y esto hemos pedido ofende a perdón. muchísima gente. Hemos pedido Última pregunta perdón. que tenemos. Última pregunta. ¿Por qué no se mejoraba el orden del día de las comisiones del pleno, las opciones de Berlindu o de la mancomunidad, teniendo tiempo, habiendo otras entidades que sí lo habían incorporado? Bai, nik azalduko dut oso erraza da, kasu honetan. Mankomunitatera bi adierazpen eraman ziren. Bi adierazpen eraman ziren, guk ez genituen nahi ematea bi adierazpen kontu honetan baitzak bat denuela dar cuenta, eta dar cuenta horretan ez denuen sartu. Ez denuen nahi batzordeetan bi adierazpen egotea. Guk ez genuen nahi bozkatzea bi. Guk planteatzen genuena, eta hori esan denon batzordeetan, izan du. Batzordeetan zen genuen, guatzen erabakitzera bat, guatzen batekin jartzera ados, batekin, haietako bat. Ez guatzen artera gobernuz, mankomunitatekoa. Eta hori izan gure planteamendua, eta bai izan zen errore bat, ez egotea endar kuenta, gero zertatzeko. Hori bai izan zen errore bat. Hori da
azalpena. Orduan esaten guatzen erabatzera hori, pizkat, zeinekin egon gaitezkera erosoago, esman komunitatekoan, eta bat ikuse ikaskeran, aitortu duguna. Hau zuzenagoa da, guatzen hartzera bat, ez bi. De hecho, mankomunitatean momentu baten egon izan baita zertarako eraman bi edo bat. Errezeso baten izan eta egoera berdinean ez tokatzeko hori izan eta listo. Eskerrik asko, tratatu beste gabe. Vale, Mekaino. Bai, kontu bat, onartzen duguna atzeratzen ari garela, onartzen dugula, ze pliegoak bai dugu, zantza, kasunetan arkitektoak azken berrera bukatzea, orain dela jabe batetikon arkitektoa dago bere jarduna handitu izan da, eren batetik bi erenetara, eta horrek lagunduko diogu ere apoa sustatzen. Espero dugu, gure asmoa da, revisioa. Revisioekin udaletzetan, lehen aipatu dituzu denborak, ez da erresa. Revisioa da, abuztuan zehar, berak fintzea, pliego teknikoak, eta ja bizitatzea, eta ziera, eta astea lantzen nagoaz, tresna beharrezkoa eta ezinbestekoa garatu garren. Mila esker, honekin bukatu zarren dugu ustailaren 17ko udal bilkura.